I cannot be one papa. That's all I want it. And I'm already about to phone a power. You gave a cassa watch the no. It's our Raymond Samoy. Akoma Monsem. Ella ain't that someone. Don't you mean Koa? No, you want it. Again, O'Brien, so call because you see I mean it's me need you be an adult no call now you do makra but me as me or see you me ne kan o se lo fe kra wo nyebi am cinema 30 cedis so I can now flow car quarter cra there 9 cedis na me cinema na wakọ me man 30 no me na bi ni free kwa ma ho e be sin ba kumase etu afa mu be sin koye okodu ye no na o treme me so me fe no 2 weeks time na wasesa o fe na o sinyize no po enyame edinyize no koto ne papa ne maami omo ka che ye se ne ba ni ho nti ji so mo fe no na me so okay fine mati ye sa ko so bi e ko asa na me so nti didi mo abeza bo so me no ni no still let the brand any day onya na adu se mamu nsam dwumadi bra ena so ya yetra dwam wa ye de abram no o enu nti bodawro se ena juada itwedi amponya nkrompon wode yenkwa ache ye ama yasan ababiem na chese dumienu agbapa ho simaduanan baako yi aka simadun kron na donko aboyi de na chese ebra no na so no akomamu nsam bra so enu nti frɛ wunua na wunua emfrɛ ni nua na wo ya enka nkyerɛ wo ya sɛ maame akoso atena se wone na bedwafo enu nti yenya so entie yenya ni na yenhwɛ enu nti ka me ho ba bia wo bia meda wase sɛ enenso wokoso a eni ye di dwuman sɛ de sɛ na efata na wo hwɛ dwumadi yi bia na chese eye onua TV ane yenya nkasa yenua pani wonua TV ene edem de mu eden eni da ho say class TV3 no sanso na wo behwe bi e wo Kings TV Info TV ane na fe wo say krom TV onom so abo demo odo TV wo do me amedo sa pepepe na tie odo TV so se me kasai wo abo demo ya ene wo betimi ahwe bi ho ni nyina wo multi TV ne so na so ba bia wo bi atokro ntwo no ne mantwa mo adawro ma wo phone ne so na fei eko search ho no na bo Akoma 87.9 FM Akoma 87.9 FM ne mi aso kodom ubo sedem so anu na bibia da wo phone ne so na chesa wo hwe enu nti no sa wo hwe ne sa no a na wa like yen page no wo wia no wa comment na fe wadawroma enda no mo hye na ya wade fia dan yaka no mo hye ya ma chesamia no na mehu mani so na menhira mo na wa hye ade amayen na fe ya ba YouTube no so a eye Akoma 879 FM ebom ententam twirobom Akoma 879 FM Akoma 879 FM YouTube ebom enu nto yensa na umia so a ubon sedwumadi no eda so live na onso wanya bi ahwe enu nti bomode na kame ho na emom no so nso ema me se enawia yi wona wobo ye chidom ne adonten nwumaku kukudam eye Oliver Syria Miss Transmogrified Tom Brown ya Akoma Line Company Limited ediaba Mr. Oliver Syria Miss ni bigufie fabi egu provision store mo fabi egu supermarket no emo na yebedi wudwa Akoma e was 0507 169417 0507 169417 we eye wo mo a wono epe Oliver Syria Miss ni biato ena mo fresa number no afeita biata kum sa we ye bema na mema yemu ayemre waware na so mo adwuma sabia sane fata ema wo yire eni nyi efia
Woodye any tabia takum. Mo tabia takum ni biato. Mon frère 0243 68 68 61 0243 68 68 61 tabia takum. Friend abenya biato. Time Herbal Center. Yan ye the Time Herbal Mixture Drono. Aba malaria yade beko na eye Time Herbal Mixture TIME. Mese wada bomodian na wonso friend 0244 417 669 0244 417 669. Time for number no bomodian friend. Na ATL and mama papa fie open to my colors ni design and need that na would gun swemu a entu na colors no emmon fremu eye ATL. Anunti friend na agent to many be we can be Fako program no was 0244 33 4406 0244 33 4406. 80 of phone number no bomadian friend 21st clinic ye sciatica expert sciatica yade ya anunti se sa yade yi how dia kwa 21st clinic Misrau 21st clinic phone number ni 0540 311 311 0540 311 311. Piwak Natural 3P garlic mixture 3PO 3P edupaninie garlic edro ya ye natural any 3P garlic mixture ya ye de aba edro we ye sonisro enka table for Piwak Natural your the 3P garlic mixture aba e was 0248 928824 0248 928824. Piwak for number no na eye ba Dr. Herbal Center enompe ene nkasemu ayaresemu experts o person okọ Dr. Ba ho na akwaja ayaresama odompe ni won kasemu a Fred Doctor e was 0244 083 482 0244 083 482. Dr. Ba number no bomodi ana friend no ne mom semesha tade na media betransia ya komemu nsam dwumade yi a na Maa Akos eye Josie Fashion ena apamata de aheme Josie Fashion Josephine or bomb so on me to be the sports in the hwenu eno nti atade entoma ba wa brechire Akoma FM na wo kente African wear no Friday wa uniform no Mr. Wada bomodi ana frejo obepam ne fe e de amount e was 0243 433 465 0243 433 465. Josie Fashion bomb so when meet the sports no edin hwemoko no wompam wontoma watade olays ubibia emfama afa yaba ai jemeso so yaba anaju ada yabo ye eya ne mu eya nsumoko nim eyo ye ne nua baby yababa wabi osono bi fefefe bi young girl ye ne ni nkomo na ye hunu asemu a ode ebaye first Akoma FM was the Maa Akos first within the Maa Akos Maa Akos first Maa Akos first Maa Akos aha so pepe first ye hwe awia yi asem ben e na woni wo busua e de abeto yanim ono awia yi yanko me ta cheme damasi meni abrantie bi na afafro na ompese obeje ade no atum first ye wie wa wie ano no etie for yapon yapon ye wie program na ne de tom na kanyina be bonyo first start kan something said yada woni wo maame no sister ba ye no wo bo asam no fisuru be si form no eno na metie tie enko meni na tena afi 2021 mu meni ono ana atena bepem samre Akoma FM first maame rerem bebre but your friend Akwesi the fe din di Akwesi boys ne friend is C boy abonten meni on na atena bepem samre afi 2021 no na atena woni na tra sabati woni ne te fia na sa de chire matra de me yati ai me ne mama na te ya o me no na te ya ana
Me pacho me nyabra ma me pese me interrupt you. Me pese waka wasam no from head to toe. Head to toe. Me pese me bem. Wo wi ansa me wo me question. Ni mabisa. Start free so be wi. Me tie overstay. Akoma FM. Kasa. Me no na ehye honom. Me ne neto, me ne neda. Me ne na ebibia mpacho. Me ne na na oko school, school akwan no bia na meko. No wo form 3 no na me wo form 1. Ti na ono na ba bewie afi. Owie last year no. Owie na time sa time na me na honom. Ti owie a omakwan na okọ ne maame honom ti o ma na waba. No abedi be 2 days bia na se bia 1 week bi no sa akọ. Ti afi oba ye no. Oba ewo hono ewo mu a na waba atonsu ase no na osa akọ ne maame honom. Ewo mu a na waba no osa akọ. Mene na on manti oba bia na eda obeba bia no. Oni meda. Banye da bia na oba oni da nti no. Na eni dane wo me so. Nti sa na oni me eda nyina no. Sa na afa ho nti no. Mame efa Eni dane wo so nti ono da na afa. Akoma FM. Afa. Me be me afa ho. No ani meda nti ma nyinse bam nti na ni dane wo so nti na minim se nyinse abam nti ana me menses no eba fa ho nti ekwa ani mu kakra na empenyifo bi wo efi onom na omuhu mi sister ebo na mane aka kire ne se wunu aba no ne ho adane nti mi musa no nti mi ko musa me na me se enye enti se fi se me menses no eba ba emba yesa ti ombusa am sa hwenya me na me say me ba cho debi bai na akwanim kakra na afa ya se mmafunu kese na me ga sam hu say ma ndanti ye de ko abusuafo nanim ama ye kan mo mujitum bai na satam no ombusa am say me ni je hu say me na me ka sam pa cho me pese me to mi school so So when ni je ho say me pese me kipi akra na na me say ba cho me pese me to mi school so some ka say en fan ko hospital ni en check. Ke check ye drew hospital na ye check ye na say ka 1 week na che say 7 months. No me say dia na akra na enye omoba ne dia. Na me chinchina ba cho me no oba na atena afiye yo no so kwa na me na da afiye. We me bia ni ho a me na atena ba pem sa me ono kwa na me ne wo ho no ma. Chinchina mo say akra na enye omunua ne ba. Pacho Akoma FM. Ba say said be ya mo ba bua me na dem ba ya fa ho no ye be ya fa dia ho mo ba bua me na abrante no age asem no atum asamban akra no okay what you say na to what we wonyam e ba chan comfort you can say first wonyam na ati we e ba chan wonyam bo so say Akoma ajo FM. 7 months 7 months ba chan ade akra no wa fam Debbie, my yemi nwanwa 7 months afu na wodi ti we e ba chan 7 months afu na first wodi to say wonyam e ba chan ati for ye betwa fro no na me de wo ba mi hunu sa wonyam minim say nyi say no afam ana say mfam ya em say a kire ne bepe ho asem aka because yes 7 months afu ne what did you say e ba chan 17 years ena akwasi a your friend is see boy say sa na afofo de friend no e ba chan ena see boy so did you say e ba chan 19 ono so 19 years ti see boy che wonfie mienu ba chan wo go school e ba chan where you afi na Akoma mbeli FM. JHS and SHS JHS okay ena kwesi see boy ono so go school Okos ba wa wie ono na wie Bacho. o wie JHS and senior high SHS JHS ono so wie JHS ba se chan wa dan osua adwuma no se de adwuma amazing amamo is
Ties. Akoma FM. Ties. Nti osia ties to oni bi. Me ba che. Okay. Enti yehwe C boy kwesi ya wo sia ties. Ukosia no wen. Me ba che me sia no if you on my tonsu a. Mufie wa tonsu. Ba che. Ado obedi do mufie na obesi obedi agro wo mufie o. Ni sister ha dan yo hono. Nti ya na obeda ni sister ne nchen hono. Ti ebi won so na osa akọ ne maame. Akoma FM. Hono na mdi hia. Mu nyina mo han dan wo fikro. Me ba chan. Mo han dan. Me ba chan. Anaso ono han mo dan. Ono no han ye dan. Na ne dan efie na motimu ne yahwan fie. Me ba chan e fie ebusun fie. Enti wo han dan. Ah ye dan. Enti wa mo na han dan wo. See boy no. See boy no. Me ba chan. One ne sister anane maame na han dan no. Ane ne sister. E na han dan no. Me ba chan. So one ne sister nyina na ti mu fie. Me ba chan. Enti wo ye fie wura ba. Me ba chan. E fie wura eba ene wo first 17 years awoti hen. Me ba chan. Enti eyi fa na mo twe mpra no na mo twe ne fie ho. Ana sana mo wo ba bi a mo fie bi a mo kɔhye mu no no kɔda. Me ba chan ne atwi ne fie ba na me nua onua be ma bi ho no na nua be ma ne so wo e fie bi wo mo soro ho no. Nti ya na ho Akoma so. FM. Ade me kɔ ho no. Ono na de kɔ ho. Me ba chan. Ono de kɔ ana wudi na chi de ene ne kɔ. Mame to bu ase. Se mame ntimi nso ho so a mo ba ma na tena edu wa kakra mame. Mesra mo. Enti se mame ta mo so a na ko aba eno mepe. Na mi tumi mi sa me questions yi enti se mame be ha. Enti una wo ne o mami ene wabusia neti efie wa na wo de wan neti e. Me ba chan me ni me sister. Ba ma me ni tifie na bonte. O mami ti fie abonten. Ba chan. But wo no sister neti fie nim. Me ba chan. Na enti breban ena ya na see boy wo fa wo e de wo kɔ dem no wone woda breban kire me. Me ba chan anopa ni enwumre. Anopa ebia me si enioma no. Na ebia na ono nso so si na enwumre nso so. Ebi wa no nso a oyo say ebia okofa ade osoro ntimi nkogya. Esoro hefa. Ne bra ne dan na osoro ho no. E wo hefa soro. Atonso soro an. Atonso soro na e dan ne wo soro no. Atonso ho no ma, atonso soro ho no ma. Okofa ade oho ntimi ebia me nkogya no. Ti e kwa Mokwa me ba chon ti mokwa ade na esi me yebrio. ba je Me kwa. ba tra ni si o. Se me nya tra me dwa we so afosti mensre nti wonsre ye nya bra ha ni braba. Enti mokwa wa na ade na esi no na pese mi hunu. Me ba je kwa na oni mada. Ekwa no no wada. Me ba Me ba cho ofose wo na se wo na wuje mu ma no. Me ba je ofose. Akoma FM. Wa force wo mpresan na ne wada. Me ba je mienu. Afoso mpremienu. Me ba je. Enti ofoso wo sa mpremienu no no da ye no wani anye ho no. Anya bi ahwan na wo bo na maneye. Sakwasi si boy afoso me ene mada. Me ba je mambo obi amani. Adenti wa mo bi amani. Akoma FM. First me bisa o. Adan na wo forso. Be ma forso. 17 years. Wadi file. Wo se wani anye ho. Adan wa mo o ma meti adu. Wo no sister na dada. Adan wa mo obi amani. First Akoma FM. Mami wudi enti e wa mo obi amani. First me try. You man no. Akoma FM. Na emu ayehye. Aye din. Nti wano. Adan wa mo obi amani so ofose wa. Me ba je nya bia. Na chasa ya ode. Baby a. Na nya ode. Na si boy kwesi ni wo da ye nyina wo nya atenka. Me be so asem. Atenka one feeli wo redie mu se be ma ne wo da anya wo de. Na pese mi hunu. Oh. And Wo share wa mo a wo kase o.
Shia see boy. Any boy na aka no. Udi nkomo kasa. Enti ha no nya te se de ofere ya. Na me amini. Mama weni esi afrope mama ehunu se wadi. Enti no ofere. Enti mama nte. Se wo pese o mama nso na mpese obeti a. Me pacho me mani mpie. Me ni nkomo. Eni ye kasa. Dem ti ami bisa osan se. Akoma FM. What will repeal? One. O repeal wa ana for say one kan kire wo bia. Yinti no one kan kire wo bia. Akoma FM. Ehu kakra be share mu de. Adenti na ubo hu. Na me so say bia me kan de bebe chi. E de na bebe chi. E de na bebe chi. First yeni nkomo. Yedi nkomo. E de na bebe chi. De na wusuro. Na wusuro hwan. Ma ye hu no. Na wusuro hwan. Akoma FM. First Miso na miso mi sister if say bia me kan de bia ombeye. Okay. Na ni oba wo sister ta abro. Ande. Ohunehuna. Ohunehuna. Akoma Ya na FM. be me bia repeal na kwa ka kire wo sister na wusuro. Se we de nya na wo gya ahoma no en oye be ma. Ne hu ode nche. Nti owo kwan bebra obetumi ama waye week ya. Obe for so ene wada. Me pa chaw. Wa mama ne usuro sister. Fine. En na me enu no a o repeal no da ye no. Emu na adi fa nyinse no. Me ba cho Akoma FM. February no oba. February no oba yeah. Oba di be 1 week o se be 5 days no sa koye. Num no anim dai. No sa ekoi no bi be 1 month mu ho. No sa buy. Na nso wanche ebizo ka se obepe ne master management bi se omeye ti wonu ye wie na osa koye. Be ndi okon de man dantino edi be wa 2 weeks no sa ba no ba ya obeche ye no hansa no okọ. Nti de obeche ye mu no no obanye mo ye no. February no ba ya. Okay. Woni see boy akwasi atena emfie sen. Woni ne twempera emfie sen. By January ayi mai 2021 mai na e share ase. 2021 mai. Mo shase 2021. Ba chan. Ebeye Mr. Penny bi wuye no. Me na sister Penny ne owi na me ni fie ho bi. Akoma FM. Oh, etiefo. Eya asemo ye mei. Ye o. Eya Akoma 87.9 FM. Akoma mu nsem dwumadi no. Eso anu waso eguso awutie. Me ni me ba. Firsti ene edi nkomo firsti na opon. Bebe bia konni na woni na kwetwem. Akoma FM. Masun we no. Ye oka bia wo masun. Ti wo ya ho kra meti no. Dimeti bibi dem bisa so se de. Wo si 2021 ya na ne boy ne twempra. One kan okra sister. Yin say ne baba so. I'm telling you. Say when yin okra adano mo ba ase ya wonu me ka kire. Because adana ba ye na ye kan one kan jam say 2021 ya mu na woni ne twempra. Mama, sa no ka no. Mama kasagum, wo de obetumi akasagum. Me pa cho da bi. Me kai bibia. Enti so ka chem say 2021 year e na woni ne twempra. Na kwasi si boy ne na busu am betena. Mu omutimi keka wonu mu nsem year first we nyinse no. Ebaba wo so. Ma ka che wa na mboa. Ebaba wo so. Wo bra no. Kwasi wo mra bi o. Woni nam. Enti fa no kra ni sie. Mama, what's on your name? Kasagu, Mama, pay your tina Kasagu. Me patro, me thinking ya so wako kasa abusu mini kurafido. Because matnache. Matnache. Na dame kwa catch him so much. Who catch him so much 2 good years. 2 years. Was it 2021? Firstly, Mama nimre. Woni kwasisi boy etra ye no enfie san na adie. San ni san ba. Asa na nyinsa enye de ma nyinsa ba ye na make yo. Enye da wa na ukoda ye twatwo nyinsa ba ye na make yo.
ana eno na na ka America Mebacho. Debi meka emfi a woni na twempena like emfi dudu a woni na twempena Okay. aha nti woni na Akoma twempena FM. Mebacho 2020 nim no. Opai mo fan say bi a July mo say June mo. No, odi kan e ba kan na me say mempene. o kan sen Obusa me say o say me pese na ni jeme ho. Ba me dem ka say me ni nje ho. Nti menye. Ndi na o de etata na me ka say de yo me so ahwe. o so di are Menene ebe hye ho no. o ka kire no Me ba chan. to aso me pesa me kasa be doso me pesa me tie wo story no me pesa me kasa be bre nti wo tie ase no afa bo story no ko sa ha ne ko Me ba sure me say asien de Akoma FM. 2020 de menene na menene e na wo ho no ma ba pem sa afi a ye wo mu ye. Enti bra wo say wo pe no wo bo wo sister amane say sister abrantie yi a wo behind ye dan yi wo hunu say me ko school me patcho mo nje ne phone na mame na mo hwe say si boy na efre no a mo ntapo na mame wo bo wo sister amane say sister wo mo ma behind ye dan abrantie no wo tata Me ba sure de adan Akoma FM. ano amana ano so wo so repeal na wo suru but also wo pe no de adan no am sister amane me ba sure Akoma FM. na wani je ho se ye ko ni plane kan ni plane ye ko na wani je ho se won ne betwempra me ba sure na wani je ho me ba sure okay enti wo sister wo ye Akoma adwuma FM. me ba sure otom bags wukru oton bags okrum wo sister pie free fie tambe me ba sure ko anopa 6 okwa no pa 6 me ba sure enti edan no a kwasi si boy du kokko hyemu no ekokko fa wo no sa dan ni ye ne sister dan no a wo han ni wo mu fie wo no ana me ba sure enti akwa ne sister ampaso no do to Akoma FM. ne sister ampaso me ba sure ne sister ampaso me ba sure eno ode wo to no ono wada wo so me ba sure o ma wi styles on first me bi so asami de mani abre o wo hwe mani ma wo hwe se de mi se kasa na mani abre o ma wi styles me ba sure de nto ya dan wo da ho enti wo ya dan Akoma FM. wo ya dan me ba sure menye she wo nya hwe me ba nti sure de wo du gina ho wo nya hwe no asa wo gina ho se no afodu arms se eno ano suru na sa wo ba se me ba sure me da ho no wo na chere wo why na chere wo obi a wunya ebi da why na chere wo se yakofo ba wo ba no wo da o sister wo de boy ba fi me ba sure de nti why na chere wo wo hwe no why obi answer wa na osia me nsia wa nsia ti wura da mo no na chere wo de ye me ba sure ono na chere Ono a- na so wanya no ntem a me pa cho mo ma mi ken me ba sure no na de me to ana obro ho ana wa na ro he me ba sure ono afosoro Akoma FM. ebra wa di wu kwa ko wura da mo no we nu se de ono wu kwa ko ye ni me ba sure de enti one sister dem wonu ankasa no ye twafoni na ma na busuafo no omote wono a wo mo keka sa enye omu nua ba ma no me enfoni na me twade a kire wo no wo mutie ti wo ma me twa me enfoni ni ya kire wo no no mo ba na nka ka kire ni sister dem wono sa dan no mo odi wura won prese me ba sure prince e won de o ma me see Jesus mama mama be wo mama wo mami wu me pa chawo wo hwa na nsem na ekoso mami collapse because the ekoso nyina no woni se ne banit mu yo to otie na Jesus nti ma so mami akoma mu aye mami be collapse mama
me pacho ma wakoma no enko fam kura ma wo pressure ma na ye ma no de o betimi aye no bunim ho hwe why what mommy mesra o ma mi hu ni awanye o ma mi akoma Jesus and a meka wa mesra mo mama mo akoma nto yem na akase na afa na eba why this I want to be so first uso de wo kowura sa dem wo empressing Ba chon prince. Sabra no eya no obi ani fia na. Ba cho eya mami for me no bi na wo ho no. Omotete omukwan no. Nti wo wia wo hu ana se kwan be no fa so e de wo fa mami fo nanim ko wura fie wa abra wo mu hu se mo ko hye dem ho. Ba cho omona ete omodan bai eya na omosisi niema asensensen ho no mtino. Eya na akatakata enimu. Eyana eniema no omasi aka na kata wo manim nti wode wo kowura ho a eyana soaso eyana wo mu hunu Akoma FM me pacho wo rade atiefo efie no a edan no a akwasi alias boy ekofa fosti ewo ho no me pacho yakọ video wo nyina yakotwabu wo nyina ya de beto so ena no memre da adwuma ye no na bus si boy ya busu afo ntena no mo ntoto ya pia senye nua be ma no ena fa no enti ne ye ma ne kwa step by step yakotwa enti me pacho na ne ya ne beluchi monya na monfa ye din kan no da bia ye wei eye edan no a ne sister mo dan no wo fa de wo mu no enie efie wonie eyi kwanda mu around ana se kwanda mu around na me patro mo bra efie wonie first ma weni so efie wonie eti me patro kire me da bi wo de wono de obehwe no obekasa wo mu enu ti why die na enua bi wo ho no Wacho ni sister ne dan. But the Jerican Jerican violence so na that's been to Mrs. One. And no ya dine or do ko wura mu no. Atiefo hana. E dine no wa do ko wura mu no. Sister Dana e ko fa wo no. Enu nie. Enie. Enti kire me. Mo kwa mu bie dan se we di nkofo hwe. Kire me na ni tie. Pasti atiefo ya de akuya akwe me patcho mo bra na mo bua me wo fie no edan no a okokofo no wo mu no enie ye mami wu street Pastor Julius patcho mo bra efie ni edan ni yakọ video ho na o school ni wo school ni akọ school na ba ye nurse na fa show mami abrewa ya wo si hey edan ye mu condemn Jadan mame ebu no odi no nwa adi no ko Pastor Julius edan no we mu no odi no ko ma edan kra na ba mo yan kra bon ti omo check engine no mind the body but don't mind the engine edan no de dia to so a ya dia baba wa ya wo mu ni so wa precision eno na sabi onye se enye ni pa da mbia na so se o hwe aprabo yie again from to sa dan on top of all we go to the papa mu abrosa papa mu edo ya system ke na sabi no mo da no o mo nche o please how enti no bra na barma o mo go hu yie enye di papa ba ya video ni na ye twa ena eda so no ya video the whole house ya put video ho and ya de kire wo ya dwada ya video ho and it's bomodi ya Facebook live bomodi na share program na maye share pa mani rewran tokro no mama no bi ansan na ma ya be yes obi wa se wona mama sabi dia fe dia ye enti te dia bi ati se hwe the whole house and your video dey check for ni ahwefo susu pa asesa wo ba enya setena papa che dey ya dey children tika hompe so ye ba ta na oba enya setena say o ma be fie ho bread ho asie no enti ka wo ko school ne be se ya che sa ma bere wana ko ntene so ta se but enkwala no to de bia ma mi se we Jesus di che say utu za akore yo brebo nu ho ma che
fine girl what was I Ni mo ma che. Me ma cry you sorry no hwe me megu na chi. Wanyi mo podi Oh, on chat 360. Eduru wa ma chat 360. O jina so tete kese fefe kama. Na so to ni bunyi ni ya. So to ni Bunyi ba to kama. Na so to ya ma onefu. Wanyi mkwampo a wala yi kakata still a wun so onye ni pafo. Onye ni pafo mama. Ne wo fe ni be ko saketwa we yachi na odisi ya no. Enye ne maketwa. Na sabre no no odi ukoko hye dem no pa che na mama kwan ya na mu ko school. Na mama kwan. Ba she ni eko school. Na mu ko school. Me ba chan. Enti mu ko school pa wa na say before we be ko school no ko Awurade ma maka ne yenka. Na okofa wo ofa wi ansa wa ko school na. Me ba cho weekend there yamba ya you know. Yama e kwan no. So be a Friday no ye Saturday and Sunday. Yeah dai. Saturday na ye sinema no Sunday na ya ho yam pabwa no. Ana ya na oba. Ana ya no oba. Me ba chan. Ojo oba ne sen. Me pese be kasa bebro, ka pese jaw na kasa. Saturday no onunsu ya esin onunsu be sin esin ni oma Akoma FM. Ti onu ni sin ni oma ni wi a na se mi so misi me de ni wi a no aba be frɛ. No aba be frɛ. Me ba chan. Na sas weekend dia wo sister onkodwa. Ono so sister weekend wo fie. Me sister ya okɔ na ni sister nso so kɔ. Nti weekdays like ajuada branda wukuada ene ya wale mu ko school ne de ene o mefa wo. Me ba chan dem. Ene on fa wo da. Me ba chan dem. On fa wo juada da. Me ba chan On dem. fa wo branda da. Me ba chan dem. I just say e bia ya makwan. Nti kan sa ma me. Nti mo makwan ya. Me ba chan. Okay. Yehwe enfidudu be pa cha bomodia na be share Facebook live operation team no ena munya dwuma ma me operation team no munya dwuma ma me Rebecca du pokumo munya dwuma ma me mesremo hega bema hega munya dwuma ma me se wakoto mu na wo me beni akomo mommo dwuma munya ya okay MTN credit no me pa cha ye MTN credit na se ne nya bi nto ye se wo mo ye ayinko a transfer nko a na de mo udonti ya rewrem a condemn wo pie free ahasen ko rewrem a ko ya kire ho ba bia okonya MTN credit to de nyame nko anim ne won fifiri en ode aba enu ti ya de MTN credit no e ba de to so nti ye fast na be fa na fa ye wo data no na fa share program no ema ye kodam nyame nhira ye de e ba de to so sisi ono ne butom sika nyam de ma no condemn na sika e no de akoto MTN credit no wako rewrem anya bia ye dia beto tie de beto so sesi abomode ama won sanka befa na fa ye wo data no na e share Akoma FM. program no ema ye ene operation for no mo na munim ba bia mudie bedru operation sai enti mo fa ye nkwan abeti wo so ne no at 9 last year meboa 2020 okay ya de MTN credit na to so ya de MTN credit no ya de ato so wo won sabaye fast no ko na benya enti eda so sisi the screen so boyi Facebook eda so wonua TV eda so Kiss TV eda so Oseikom TV eda so onu eye Wodo TV eno so da so enti ye fast nenya ne fa ye data no na fe fa share emaye enfi a woni ne tena ye nyina akopem se wodi anyinsan yi sika san ena kwasi sea boy odi amawo sika say oh first video Me ba chan my miskada. Jesus. o ma me se Jesus e mo fa to ma me so ma me o ma me se wawu atiefo wo ma me se wawu e na de me kasa do mo fa ncha me akwa ni interview no ntimi kan koso yi se mrewe usi mame aya kasa kasa gum Wenim kasa. why na ni kasa oba no First one mle an kasa. wo mre One mle. Yemi yawo. eye wo ya mama susu akoma why na betwa ahwe see boy fa wa fa wo free mre santen abapim February this year wa ma kapre Me ba chan dem. Akoma FM. one city wa fa mada
Me bacho. I don't know say okakoto fry into me minkoja ni. Okakoto the frying. Fry rice. Okay. Di okase minkoja no timini Mr. Baketwa. Ene koja no ti e ba ya na oma e 5 cedi se mini Mr. Banenche. Also no sister Banenche o ma mo say. Me bacho 5 cedi. 5 cedi no sister Banche. Eti for me nwie no. Any o ma me no obewu because anya kwasi nkwa na the boy. The first boy no want some craft near Becca. Hello. Sister Chayam Waha. Yo, Obama, the question Akoma in 70 Mediania Wakoma 87.9 FM. Yani Unia Bar Fosti upon an Edin Como. Sister Wadauroma, my Yantimu Kakran Nebia. Unia Bar Fosti, and Nebena Quesi. Brebe na ube hunu say o mo twempena sister entie wo radio no utie wo radio na ube delay enti twi radio ni free wo kakra ma me wadaro ma se TV o se radio dum no kra ma me ni ani nkomo Akoma FM. Akuya me pacho mu ni nkomo ma me na otie ni wunti odile emoye fosi be ma no ayikwasi wa ma usikada 5 cedis peno Bacho 5 cedis peno bacho and mo cha ni 25 cedis woni unu no cha ni 25 cedis 2 cedis 50 pesos yeah me bacho the free ho wodi wo fa hunu me bacho na wonu ama usikada na wo so die na wo de ma no meba tobo hello sister hello obecha Me pacho mi yo emisi bebe na be hu ne se wunu aketua first no pon woni kwasi atwempra me pacho ebra mi hu ye de 2 months kura mai na chese ni me pacho me kura na bonte su fo kura na ma mi hu se ni ya ne nyam na mi hu nyam so da bi wa nyam ti ka me no obi ti chi wo ko yi e bi am te me sa ezi ake me be ba da na mta mafia ya so nyam na ya fa ni o hwe me ni mta na so no ezi afa mi am ye na funa na se ni fuma no bibi a be se ni fuma ni ka te tie e ma me kwa me di hu nsa wo ni na yen show woni wunu ya first opon wunu aketua yi atina ben fie sen me pacho me ne na tuna nsie bebre me ne na tuna be nsie be ni woni me se oye ememasem me pacho da bi ono ana he me ma no me ni tie ono ana ye bibia me ni ti ko mu mra no no wo fie ano pa so okoni school nti ni ti ko mu mra no no yo ko ti ni pa enti ti bi ni de wa ba no te ho enti ni kwa no agye me nti da bia me so ye virgin chata da bia me ka so ye virgin oh wo se ya wo ka so ye den me pacho da bia me ti ni ya no ye virgin woni tu wo se wonu ya no ye virgin me pacho a ti se bie onu obi e obe bie Akoma FM. don kwa ba bia obe bia no so no ti ti ho na me pacho wo kwa adwuma breben na wo ba ani ade because wo so ni kwasi twempna no afi twa mu no mu 2020 mu e pepem 2021 breben na wo ba because ben won wasa woni na tie no woni na twempna eko ben fie mienu ni wa hunu ho hwe me pacho ni fi ntampa bu aba ma chekura ma da ma kwanta mu kura me ko be study me ta mu pa de mo na ye check ena mi be du fie su be check be study ni won mo fie wo apart from kwasi any ne sister wo mo ha idan wo fie wo no mpache wo eni pa foforo bi ha idan wo fie bi me pacho je de dan ye ma ko 12 ena wo fie wo mama wo bia nka chon se wo suspect wu ni ya first eni kwaku se wo mutu anamo bi me pacho ya bo kura ko na ye kura ya ti se wa nyemu na
Yɛbi sɛ bisa no no mpɛsɛ na de kɔto ne maame mpanimfoɔ mmienu na wɔkasa no nso wɔkyerɛ mu sɛ ne maamefoɔ bi a na wɔte kwan na no wɔ no mu ɛyɛ ɔno ara ne maame ɛyɛ ne maame nua mo sɛ na wɔkasa yɛ no korɛ wɔn taa hu sɛ ma asi akɔsɛ akɔsi yaya ne bɛrɛ mu hɔ no na wɔn deɛ wɔn tia nyinaa wɔn hunu paa wɔtaa kora ne aduane a wɔte bi ma no same na wɔyi bi ma no nti ɔno deɛ ɔyɛ ɛmaa no yɛ mmienu mmarima no nso mmienu wɔn akyɛ sɛ wɔn nipa kɔsi yaya deɛ na mpena ne akɔyi na asia na wɔn mama ne kɔpem sɛ wɔnyem yɛ ansa wɔn nso bɛka me pa sɛ ne no kora me bufu wɔn pa sɛ me maame no mo akora no nso yɛ mo ba ketewa nti bibi sɛ kora na ɛkɔ so a ɛwɔ sɛ motumi bɔ amaneɛ kɔpem sɛ nsan baa ni ansa na moka anaa wo ne fiɔfoɔ no ntam nhyɛ da nyɛ fan ya biribi ne ɔm bɛtumi aka akyerɛ wo me pa sɛ yɛne ɔmo yɛ fan paa yɛne ɔmo nte bɔ me koraa yɛne ɔmo yɛ fan paa ma wei deɛ kafra na wɔsɛ me ma wo kafra ansa na wɔsɛ me ma wo yɛ akɔ ansa kafra me pa sɛ no kora nukura firi mu na no wo bae ya ɛnɛ nka wo sɛ ɔtena studio ha sɛ ɛne yɛte anɔpɛ sɛ wo kuna firi kafra na wɔsɛ me ma kafra ansa nti yɛnhwɛ wo nua yi yɛka sɛ kwaku kwasi mebua kwasi si boy yi ebere a nyinsen yi ba ya mode tu abusua ni mo no de na omo kae me ba ta ya no kora da ma ya no omo ka tu omo ni no wa mo se omo dia tu e dia ka ya no ta kwa no ko school e nti ni kan kan ta kora wo de omo ntu wo ma ya nte ja akwa ni nti ni ko school mo bi tu mo na ya nko tete ye we di enyo e je bi ka no ko anti mo awa ansan ti ya ko ya ne na ye 7 months Very much now, be and tell us as every month to do. No forward in every month, yeah. Can be true, that's was with it. Can it be shown yourself the call? Just I call on a mono. Yes, that's on to know. You are not yet to that. Say you are more of a super capital, would say. I see a plan, punch us one is that a slow upon the cracker. I flowers are punching cracker. Upon the cracker, as soon as I know so your video, I am more man for you. Yanko. And you are considering a question of your first say. What are the local upon the tracker or Musi about the moon? And you are the call that channel player in a photo of Musi. You are 7 months to man of the community to be. And you are not the what you are. I only put a watch. I only say I don't know what you are for 2 years. So I was 20 minutes and I'll cut you and one more. And you don't know what I want. And you put out some of your channel. Na mama mi say wo nua ba fosti wo ma bibi ya no like bi okọ school kura no a wonya aduane ni wo ma bibi ya no fie me pa cho wo na me de anu ko na me bi ni ya no wo ya papa ba bi ko ya kra bi a wo ko won pa aduane ni so be bi 30 minutes kwa no aduane be 5 dale wo bi kra ki 12 wo so dan pa aduane me na bibi ya no ni bi sa ba ko kra ko ni ma wo ko mpa de and then you do mama. Yeah, Buto, at Yanu, or 20 about the family. Any possibility for the Sunday moment is here. Second is your man and I am. When you do it, I know, and I'm a fan to do. If you know your black runner, no to become in school. And he said, Johnny, to stand in, you know, why I promise him the same. I don't know, I won't be a crown. And your mother, when your mom just said, a Johnny, a woman, but the make us say, a Johnny be a jolly baby. So I'm catching the blade. If you find your money, a new piano. So I'm the number drama, what a year, and my brother and after a pet man again. Only more catch Rana. But I have a bit of and to a catch. Na eya samu Akoma 87.9 makumamu nsem dwumade no esoa enamaso egu amutie na wo bisa no mo ni nua bai atena se bisa no se si yi kwasi si boy ato nchane a na woni be ma foforo bia biem me pa cho aya no ko ya bisa incredibly wala ya was after do for mo ka ta no ya kwasi ya ana people no to akonsona na for the channel e tie ya na kwasi ya de wo kan obi a hu no ntupa ni keyboard akwasi ya wo kan mu ni kan no ko na bisa incredibly wala ya was say yes o kura say ni ebi de kan incredibly no last month ka kwasi ya na ne da last month ya kwasi ya busu ye ka mu ya
Continue to tell me, on any guy, when it is a damn one. What a pet, and no crown in the back. We are good coming to the was two on the Aquasina now, and on enemy. Me pacho some ye bibia de ma unye said ye usi cano dia na bibia yano asasi so a di nti na wususu se wo betwe pena wo woni wo bi wo ba han mu ankasa modan e betwe pena e di na wususu se betumi amana kwabasa Me pacho me da che ye mi woni se mi na no yo dia so ka mi ga ni sei na jina ka tesha adina ka se ben tirimo no enya bia ba mi se bia wo so wa enso so akwatino na jina so pa akwatino na jina so pa akwatino ti na papa bia so e na jina bi tia ka na nada don so ko be tia ka se brada bia de e bia me bia na we kasi brada bia de ko ya wani akra na beda enti ba to na me so meka no se wo mu da so ti mu fie wa na moto wonom me pa to wo mu da so ti o mu da so ti fie o me pa to and now ni sisters what me asiche o mu se de afa bi ni so o mu nyinyin se no and o mu da so ti mu fie o de wa ti da ni mu ko no ka di asema no e san se o no so ko di ni se no o na ba che no e se ni o ba ka se ni o wan o mo o ba ka che na bi cha fa se mo nje enti wan je ai enti me pa to mo da so ti ya mate oba mejawo san say mu yekuna nti a cha nyame kira okra say ware ewo mu nyina no woni atwetwe nkomo abi ensem so me ba ko me ni ambele ni ya na so ya re ya ba na pese obi ya pasia enti na me ja wo nyina so nche na me so me mo kasa nyame shira ba ya da say enti aye sister cha ne no ekwedi nkomo no ye ba na ye ne ye maame so abedi nkomo kakra na mama no mama kwa chaso adie ne die na wo sesa ede ema kwasi yaya me ba cho ba na opesem na de esi ne yamanti yesem na ayo na ba yi yamanti osiwia na odede aka no ede abrem na de abiem me ba cho ebu bisam se ya no aduane e wo hono ma na ntimenti bi ema no what ya ma no Pasha say bi wo ho a no material man some ka say nso de ya meja okay na yehwe ayin fa biem na o se akwase ya yasa de okod ena okoda no Pasha ne bra dan e wo atonsu me patch atonsu wono mo me patch mo san fa eno ma yen fa nto so ma ekwan wa me pasha emu wasa emu wa matisi esi mu wa papa producers nante ko ho no wo mu se mu wa mama se mu mama emu wa mebo a mu akaka pachikaka mu akakra aponje kaka wono akakra oh we dia wa nkasa bahwe edan nanim we ya ne bra ho no ho me pasha e won so no ko dan presen ho me pasha ho ne mien e won so no ko dan pre no ho me pasha na ne bra ni ho me pasha de e no so ne bra mpa so me pasha ni odo ko to ye wudi na chi na onim so okodi na winim me pasha de wudi na chi na odo ko first day odo ko fa wo second day so odo ko no so na onim so ko fa wo first me bisawo me pa cha baby a eto so bienu anu one ne koda be hwe dan bia ye paint bia ye dia paint fafa bi ye dia paint dan nanim ana ya tro dan nanim see boy God is one. See boy, God is one. Na behe dining. Behe dining tosu mienu a watwe Faustina desa was minimus won me ko ne me kwada. No ordinako. No akofuntu mu ama no. Me pa cha dining na dia atrantwie no. Eda so ya training mu see boy, God is one. Nyame kro no wode obi ba kodam wokofa no enti baba me say share ma me share bomodia ne share ma me be twesi boy nan no ya kama papa ya kan say condition kitwa bi aba say condition wadan ni fine wom me ba shade fine ni dan ni ba shade me pa cho wo mu won pesi mu anase empensim me ba cha empower and a mattress here that for me
kwa no do etis Mattress na eda from nibi. Eda from student mattress nibi. Ba sha ba nde osoro. Osoro kakra. To akwa ya no apia wo. No ada so na wo huri akwa abaso. Mama masere sere menisi abre me ho na medisi anu wo. Akoma FM. We see boy hotel, we dey see boy hotel. We mama, what would dining? Pacha. E dine no dey na kom no. Osi akosia funtu mu pa. Me kan say. Mama. Bebe na be hunu say wo dabi mama meba, mama nyi point ba ko bi mrasa. Meba. Wo ayi wo boy ya ofa na odi nkan ya friends. Pacha Maa Akos. Mama, what? Wono so no what ne fa? Pacha ono onti atonso ba no ye adwuma wa atonso hono ma. Ono so ko shia ne fa? Pacha mi shia no atonso. Na kwai, u ko school na kwai. Mami, Pacha na me ko school. Na ma pon be efie. So mem kasa. Na ote amuhwe bo bi wo ye honum ti na ote ohon na no hwe bo ni bi ti omo oframe na mechi ano no okajem se me kana mse ya pon ti no mi coffee no aka sa o de o hwe bo nti no kakra obema ninya baby aba befre ti oba ninya ba ne bai na me ye ade na msimpa chom ye ade nti mi wi na maba nti mekwae na omahwe bo na wie na obusa medin na ono krampon na onim me maame kra nim ne papa nti no omaye se abusuya mbacho obusa medin na obusa me school me kona me ka class ya mejina na odi to manim se nje me hunti Antoine sem de o kind dem me ka se me bacho de bintino ayana obayi ne nanate ye fie no eso honum dan bi to ye dan sumti ho na nanate nti oba na abachia ne nananti ohumi ana wachia me no obisa me se asem na ko ita na msem bacho minyanya mwaye nti di be 2 weeks mu honum na ohume no ka say Akoma FM. asem na kwesise am say me pa show you mate ndi ohonuma oba na obechia no na wa ma Mr. Mano ewohu Mr. Mani bia na wa momo afre no amami wa frem ama na chese wa chia me no wa bisa me se no se ne se ya edim kumonti edim kumani ya na aka ne se me ya de ntino me ko ti me kwa no nso konti ebu onuma obeye adwuma na se ocha na waka atonsu ho no ntemu fie bi wa atonsu ahemfie na aside ho no ti ya na akoda ho no ti ade chi anu asa akọ adwuma nti se ade chi na se wanche de a na okọ baby a ote Nti ono so one wo die. One wo anya sex. Bacha Ono so one ne twempran fie sen. Bacha 1.5 year. Ono so one ne twempran 1.5 year. Akoma. What's your friend saying? Bacha Maa Akos. Sabra na amuako. Woni amuako ne twempran 1.5 year. Bacha. Sabra na wo fie sen. Bacha 15. Sabra na wo fie 15. Bacha. Me pacha amuako. Why na break you virginity and sa amuako? Woni amuako kwa twempran. Bacha ya Maa Akos na. Amuako na break you virginity. Bacha. Juuni wono ni jai na akoko hia. Mama mensu o, woni ni jai na akoko hia akwese no mebo a. Bacha. Di amuako no so tambe na wo wi ahonko ne wona ne koda. Akoma. Bacha ya mo pon adwuma entem so pon be 5 mu honum tin se bia bacha no kra na e bia ne master na asoma ne se onya ade e ma no. Nti wo pon adwuma, wo pon school na no afa ho. Na woni amuako no akoda. Bacha Saturday
na no koda Maa Akos so de na wotumi yema wo sika o ma uska ne ade de na wotumi yema Me ba cho mamiska. ono no moska Me ba cho. moska wo de yede because sister meska ehu enya wona ti wo moska wo de yede Me ba cho me de to me. what the tone wo sister Akoma de wo Me ba cho de. omo nto pad nyina mfa nto wo se wonya mense safahye Yesu Amoto. nti skana na de to ho no na wo pese skana de ayede sebe o na ya ode keke ho no ana na pese so ade ni bihwe ni bisa na pese so bihwe Mama mo fi go ma han pa pa. na pese so bihwe iso asem Me o ba cho de. na pese so bihwe wo na fofo ankyere wo se de e ma wo so ye so be so bihwe Me ba cho de. Atifo ye ba behwe ne nyinsa ni mu so odi fra Maa Akos e na kwa Maa Akwasi anase kwasi dia enu ni mystery ewo mu aye kwa ba ne wa be ma ye fe ne maame ye ma ne maame mre mu ansa na ye nkomra ne maame di collapse Olive cereal mix mama ne ntwa 360 maame ansa ye nkoba Olive cereal mix Kema Line Company Limited and the Oliver Syria Mesaba, Oliver Tom Brown, Oliver Win Miss, Oliver Millet Miss, Oliver Special Miss, Oliver Miss, hey, Transmogrified Tom Brown, and when ye, Brana Bajibi, Ned, and the Papa, and the American name, as such a name, Oliver Tom Brown's minier, say Pika, say Moton, would dear, would we say you're different from Tom Brown, would one away, dear, and the Musronco, and into Minia by Minia by Mamma and Papa. Dear Tom Brown Academy woman die wo mani beji Tom Brown ho na eye Oliver Syria Miss ya Tom Brown Kema Line enuane no awudu opi wo mu wuko poku trading sesi an ye jebi mu agu ho wuko China boy ye jebi mu agu ho wuko Arima supermarket ahe na kokobe ye jebi mu agu ho anu ti bra na besesabi 0507 169417 0507 169417 Oliver Tom Brown kwai na kwaje odi ye twa ye ho ba ye ba ye ma me ho wo so che eduru ye ne ye ma me so Di afafuna on pese obeje ade no atum Fosi ye wie no eti for yapon Yapon ye program na near the top na Kenya everybody. First start can cement said yanda woni wo maame no sister ba ye no wo bo asam no fisuru be si form no eno na metie tie nko. Mene natna afi 2021 mu mene ono anatna bepem samre. Akoma FM. First maame reverend bebre. But your friend Akwasi, the fair din the Akwasi. Boys ne friend is sea boy or abontain. Meaning on that na bapem I sabra fi 2021 no not na winning that somebody winning it if you are master there. Chile matra there. Yeti I many mama netio. Meno netia ana me pacho mi nyabra ma me pese me interrupt you. Me pese wo ka wasam no from head to toe. Head to toe. Me pese me bem. We be answer me wo me question. Me bisa. Start free so be we. Metie vosti. Akoma FM. Sheshe. Kasa. Meno na shono. Menen neto, menen neda. Menen na ebibia mpacho. Menen na oko school, school akon bia na meko. No wo form 3 na me wo form 1. Na ono na ba be wie afi. We last year no. We na times at time na me na ho no. Ti oyi a omakwa na okọ ne ma me ho no ti ma no aba. No abodi be 2 days bia na say bia 1 week bi no sa akọ. Ti afi oba ayo no. Oba ayo ho no eyemu a no waba atonso ase no sa akọ ne ma me ho no. Eyemu a no aba no osa akọ. Mini na on 90 oba bia na eba we bia no. Ono me da. Ba ye bia na oba onu da nti no. Na
dane wɔ so nti saa na ɔne me ɛda nyinaa no saa na afa ho nti no ɛma me ɛfa ɛne dane wɔ so nti ɔno da na afa ho ne bɛmba ni afa ho ɛma ɔne me da nti ɛma ni sɛ ɛbɛm nti na ni dane wɔ so nti na ni sɛ ni sɛ abam nti ana me menses no ɛba fa ho ti ekwa ani mu kakra na empanyifo bi wo efi ono na omuhu mi sister ebo na mane ka kire ne se wuni aba no ne ho adane nti mi musa no ti mi go musa no na me se enye se bi se me menses no eba ba yesa ti omusa am se hwe na me se e ba cho there be by na ekwa ni kakra na afa ya se mmafunu ayakese na me ga se mu se when danti ye de ko abusuafo nanim ama ye kan mo muji tu by na satam no mbusam se no ni je ho se we na mka se mpacho mi pese me to so wani je ho se me pese me kipi akra na no mo je mpacho mi pese me to ni school so mka se kan ko hospital ni check ye check ye do hospital na ye check ye mi nsa ka wan week na che se di 7 month no musa dia ne akra na enye oboba no dia na mi chinchin abacho mi no obana na atna afie ono nso nkwa na me na da afie we bi ye ni ha me na atna ba pem samre ono nkwa na me no ho no na chinchin amo se akra na enye omumi ya ne ba nti Pacho ba se de be ya ba bua mi na demba ya fa ho ye ba ya fa dia ho mo ba bua mi na abrantie no aje asem atum asem man akra no okay waji nyinsa na tumti wuti wa wonyam e ba chan kabot ya kansa first wonyam na ati we e ba chan wonyam bo so nse 7 months 7 months ba chan ade akra no wa fam daddy ma ye me nwa 7 months afu na wodi ti we ba chan 7 months afu na first wodi to say wonyam ba chan ati for ye betwa fro no na me de wo ba mi hunu sa wonyam nim say yi say no afam ana say fam ya em say akire nye bepa ho asem waka because yes 7 months afu nie what did you say ba chan 17 years Ena akwasi ya friend si boy sasa ana na afofo de friend no ba chan ena si boy so dey face ba chan 19 almost 19 years ti si boy che hu fie mienu ba chan who go school ba chan where I feel JHS and JHS okay ena kwasi si boy one also go school Okos ba we ono na wie only JHS and senior SHS JHS ono so wie JHS ba chan so wa dan osie adwuma osie de adwuma amazing amamo is a task to only be okay enti yere see boy kwesi ya wo share task ugo share no wen Ina shamo siano if you on my tonso a mi fie wa tonso ado obedi do mi fie na obesi obedi ago mi fie mi sister ha dan ho no nti ya na obeda ni sister ni nchen ho no se bu on so anon sa akọ ni ma Akoma FM wono na mbishia munyina mo hai dan go fikro ba shan mo hai dan ba shan anaso mo hai mo dan anono hai dan na dan efie na motimo ne ya wan fie ba shan efie busun fie enti wo hai dan ya no enti wo mo na hai dan wo si boy no ba shan one ne sister anane ma me na hai dan no anane sister na hai dan no ba shan one ne sister ina na timi mu fie ba shan wo ye fie wura ba shan efie wura eba ene wo first 17 years awoti e ba shan enti ayi fa na mo twempra no empra no na twi ne fie ho ana sana mo wo ba bia
mo fie bi amokọ hyemu no no goda Mebacho ni atwi fe ba na enya ni abema bi ha no na ni abema no so efie bi o mo so ha no nti ya na ho adome ko ho no omo na do ko ho mebacho omo do ko adawude 87 mabem wuti Akoma 87.9 F makwa mu nsam dwumade no eso no aso egu amutie no meni minua Faustin Opon ena edin komo ye ma mete ya enche ye ne ma me bedin komo na tiefo ensem bi chi magene ye misa Faustin ansa Faustin amuako ya wono no wo first boyfriend you break your virginity no woni ne twempra ye bai mebacho 2018 manoti pacho noti wa baby a wo bi amame ena woni ni jai ye bai mebacho 20 nim woni amuako be jai 2020 bosume bai mebacho March nam ni jaye March mu na ne amuako jai 2020 March mebacho na ne amuako jai mebacho ena wo koshia kwasi breben mebacho July mu hono January February March me pacho mon kenkan mame January February March April May January February March April May June July bosume dabi 4 months 4 months mebacho and dantemo enti woni amuako jaye March 2020 mebacho and a wuko shia woni kwesen to start mo mpratwe no and also July mebacho 2020 mebacho July 2020 wo ena woni na twempra dia besi 2021 yimu mebacho ena nyinsa na nya sen mebacho 7 months yegusu afresi boy kwasi si boy ya woto task kwasi yaya si boy god is one me pacho ye fra bomodia na fa ko no maye ye fra wo bomodia na fa fo no ne ye ni woni nkomo si boy kwasi yaya yegusu fra wo nti woni ayi amwakoja 4 months na adi ko wonu kwasi mebacho the last time kwa woni kwasi kwasi yaya yi edaye eyadabai woni ni nya enemu hyem de twato okra woni ni hye biemu yadabai mebacho June bosumi June 2021 June mebacho July August ya was saying ya wa August oh okay nti June mu na woni ni nya mu na yes last month nkwa kwasa ne ko dai mebacho last month ndi na oni hano last month no ni ha mebacho nti June mu ne ene bosumi etwato ha woni ne dai ena wo se ebra wo se wonyem na yins mukotwa scan na nyinsa na nyasai mebacho 7 months 7 months mebacho we hu se wonyem mebacho de na winya menses fa ho mebacho wuchidi mebacho mo de eba ya de mo kan no ne yen menses fa ho wuchidi mebacho wonyim a wonte ntasio mebacho de wonfe mebacho de wudidi kama mebacho wonya omre mebacho de enti wode we no call school sa kopem se 7 months wo be hu se wonyem mebacho hey mama we ka papa ne se mama ka se gu fidie ni mama I miss you answer. mama ayo shi asere wo no Hey, yes, yo. ade na wi ase ya mama ka kire me mama mi tie wo Nipa hu. die tire ni ba wo Kwalai pa timi ayi ade sie ni pa se. Me hu no ho hwe. Mi so nipa. usro banana so no Mi so mu mienu nyina. Mi so sa kwasi yaya no. Ene me ba fia. obefia mama ka bra wo be hu sai mo be hu sai wonyem ni ade ka ni nyina kire me mi tie wo Nipa mu cho. Akoma FM. Awuso me enwotwi ya de dikan. Enso no de dikan. Na me ti sa asem. Ma nye ni. Mi se mba no nim be ma. Mi ji achinya e ma aboso me no ba be pem enso no. Enti
achire ya na fe na ade ne asa keka ntimi bisa me ba no bisa me ba se badu meti asem bi na wo se one day woni bibia nha no bibia anya no nam se me ba no so no kura ni nyame ani ani da na de ni kura ha no ankasa ti nam sa me kwa kura se ko pa du bile no nipa ne ka kire me se so wonim na so fa be ma obanyam nti afra se na me ko pa du ni de bai benu a mi hwie ma no nti we na wo ka se wo hu bibia sa no abri bia no mi fi se do ni na ama sa de no so ayede na de no nyi se ne ye de efa ho nti sa abra no a ya de no ho no wo hu na funu na ye sa kakra nti ba sa no na ha adwen mani bi de se me boa na me ya de na ye de akọ nti aboso mi nwotwe ya ye wura mu first no bi se aden na mo ba no acha unya no nti wanyima ba wu nkwenya memini me yamu shime mama koma ne sa so de kase na de mama nti ba sa e di bisa akwada no ko school ba se fia ese wanyam na ne wan ase wanyimu na mse de bia fia yese wanyam panifo fia akwada aka no hu de wuye nyina so maka e fia se wanyam nti ba sa no eyemi ayipa ti ba ye bisa no se ya kwasi yaya nti wuti obi kwasi yaya dwepena bedu awurade wakome nti da bia mi bi ma no kasa se afia ni pa onim no bobo modin wa force no wada bonidia fo bibi dase wanti mi anye Mori afani anase ni bu se ni bibi fa nase de hye ni mu se de ba ya obi suo saa de no ba ya saa de no na nipa bia so nse na duaba na de me se me de hunahuna e ba saa obi so mu obesuru ba saa anya adwuma enti ye se ye se akwasi yaya no na busuafo ye de koto mani mu no no me se akora no okọ school me so aja Akoma FM. mama na da ya fe yaya Akoma FM. wakate no wonim de free throw bank wa hye dade acha akwasi yaya se wonim de free throw ba mama kase ye de koto busua ni mu na me se akora no okọ school aja na okufu adada ma me me o mbaba wi obi an ko school yakopon ada na se na ba na se obe kwa SS yakopon ada ma nti mu ko yi mami se ncha ya mu ko yi ko mu ko yi nyinsa ni mpo na ko aba no ko school ma no ko school ni mami because we nya SS da graduate bi enu fie mami na me se aja wo mu kwa ni ase yakoso ahwa yakoya ase aka na awotwe wonya 7 months mbodam wo fie Akoma FM. Anti ase anya adwuma wo mu se nya nya wo ba no a anya wo mu nua no a na ade chie ne ase ante ase no mu sa ma so no mu sa de pop baby fufuro mu koya nso yesi 7 months no mu se nya wo de ya mi yapa no nua na woti efio na efe na cha no wo hu se nkura yi twempira se ache ene wo se nya wo no a eye mfifin anya wo no a eye animu so anya wo no a ewachi so anya wo no a nem se aja echa no akwasi no sister no so ye friend wa wonfa na echa ewie ma mi sa wo se senka wo nua ba ene ye ka sen Faustin na ya wote he akora ye ote ye fa se the way round senka wo nua ba no oni enna akwasi eye abusia fofora me pache won ka be jira ka se enye be ma na nyim wo nua ba Faustin mama to asoma me wate enti ba sa na ekoma busia fie kwa kan ye no anya adwuma mu ko fa man bi kan ho abrante bi kan ho ye se wo ye chan na damfo wo ye eda obejira ho na akwasi sa able busun we na akwasi ni ha sa able we na akwasi ni eda no akwasi ni atonsu sa able busun we na akwasi ni atonsu ti nyo no ma wo ma me ne ka se me be ya anka no kura wo de mu fie busum ho di so be wo abusum bi ku ebeku mu ankasa ene wo mu nua besi no nam asembe na mo kan se hwa ma won kasa asem no na kwasi ya no otimi kọ o ma me ho esa danani
esa ba krom ho behu na wia ade ba cha mapa hu akwasi ya ne biem enti se me ba na e ka se ye onu a mamu nya chi na mu nya de mu kekekeka no still man ti ase na di he na no fa ba ko bi yese na se sa no mu ka akwa no nya boso me mama ka se wu eni mama onya boso me nso se o mu se nya wa mu a ye nhwe ma akwara no se boso me miensa be so na sa akwara no so wonwo ya na chese ni wo mu obi ka na mi na bi wonu o yese dabi se nipa na ka sa asem no se de so onya boso me nso bi a na obi ni no akwa na be ma na fa ne ho adi nti ye kwan be fa so a ye be sore na ye nya wo mu akwara ni gina be ye no ani se maame ye di madawoma me sramu me pamuchau me wa hoden a enka magimba na we ni ahoden enkwa na nkwa ma mi ni di na we se so sa beto ho me kwa na sa me ba madawoma me sramu kwasi yaya no bi se da bia na chi bia me ka zefio wo se mu fie wo kwa na no ho adenti no wantie masem waka se bi afia ma me ka so kasa kom dem suo ntimi de ndikura me ntimi no nya de enye bibi ale na suspect bibi ama na me hu hwe na se me ma wo ho e na me na so ti se we ya so so nti da bia beji bia mani abere me ma me mpan funu mo se na de ti de wani asi abere de nkura mo ntie wasem ma no ma ye obone na obai woni ne di nkomo ni di nkomo pa na so ase me fra no won shada me sa oti atia no ana Debi afutu akasa na mepe nse nipa de anse eden ya wo bati se ye na eden ya wo bekasa ne ho afa wo bekasa sa ya ba ya wo bekasa enti me fe na me kasa se de be yo beti mafutu no okay hello yes the patrol phone or charge right what the phone one ma no charge you no it's all charge what charge one wa fine where your sister mama mama to be me person ebia na mu ye no heri kaka nto onyo obi ono de bedi nkomo a chese bibi kwa ha na obeka no waka se bia abrantie no kwese ya no etata Debi mantechi okay mantechi okay mama me so ubato akwese na wini me say wo ba na akwese ya kwa no atena hu minti minimu shi wini mo re akono kwa de bante wo re ne mpro bi ke fa na mo akono echiya anti first one kwa gbe ma ni tem na me friend say we yase me ba no adanfo no no so mama Debi o na no kra de afutuo na me pe no ya me tunfu say wa no hu ntinkam lantie bi afoma si akwasi yaya no na dwen so ne na fofo ba bu me apira me am ka che ni say me de akwasi yaya nti a me de matwem me menye ntokwa no ode ntumi so me hu nti no me tufu me ne afia anya bibia biem ache okay kana sem no o si ache ono ne try ache mama yako to akwasi yaya ene ne sisters na busu afo nkra mama akwasi yaya mani blisampa na meka no mani blisampa ni misu ni ma we ho pa na me de ka no eble bia na mekasa fie ho se wa anyi wa dwen se wutie masem no wa anyi wa dwen se mi di agoro we ye wa dwen se chese ma mi we kura de wo opekasa okasa dodo na we ye wa dwen se wo behuru me ana ba ya de me na na ebe ya me ya ana me makohia ebe ha me akwasi yaya me kasa mani biri so pa me banu a en se sa kwa no ya ne nasi nyina tata me ni ka bra me de ko ya kwada no se wonnim na se wa ma ji ade no anhwa bra no amfa ma de ma me a ni yi uba na fa mba ma me je me ba kwati yaya woni wo sister asimu twempra acha won Sunday frame adenti na acha ya be ma no me de na ya me ba wonu wo sa wuti se ni se na nyini di anyewa on Sunday frame me pa cha okay baje dia wo ya no abadwafo mpa cha momro na yehwe sorry jina ho hwese de first ne height mo ba ya camera ni bibi mame na yehwe first ne height se de ababa yi sitie
Was say wo first. Ya mudi ni trampoa. Mama kasa go fidie ni mama. Ni tutum no kura. Ni tutum no. Bia huna akola idie. Dan ho twa. We dey twa 360 mi ahwe de egu achi. Dan ho say man. Wa dan wa hwe de wo so. Sister man hu ni dan. Omo hwe ni say content Shed ya was one mrenso. What the nice one I was so. What the nice one was so. We kwasi ya na fata wo. Adwuma be na nka nyina apeso ye. Na ka tell me. Wo wie school nka adwuma be na apeso ye. Ka gu afide ni. Na ya hwe na fu 7 months no. Hwe furo. Ya gira ho kakra ma me. Hwe furo we 7 months. Hwe. Uhunu. What the see cry papa we what the see no wo ye cry ka wo. Ko ba wo hunu anana de ade bet bosso Me ba sure dem. Now on for bet obi o wa no de bet emi aso. Me ba sure dem. Wo yin yin se agu pen. Me ba sure. Why abortion pen? Me ba sure dem. Woni amoako anya abortion. Me ba sure dem. Kwasi ayanso ni nya abortion. Adwuma be na nka onyina peso ye. Wo wie school. Me ba sure nurse na na dem. Nurse. Na say nurse no be obekọ biem. Me ba sure dem. Unko biem. Say untumi nkọ nurse ni biem awu. Wo wie school untumi say wo a untumi nkọ school. Ba sure metimi akọ. Ubetumi akọ. Wa na behwe wo kwesi aya. Say wo brepa. Akwesi aya we. Oni e friend na no akata. Wo se die na kwesi aya kato wasumu a ema a wo kope no. Na wo se die na okan. Eno na last question me bisa. Ka gu mame. Me ba sure okasi na ni jeme ho no pese oni meti. Ade asem na okan ye wo de. Kato wasumu a ye wo de. Me ba sure ankan no kan no kan. So na ni jo person. No obi kase na ni jo person na otena. What you say say? Me ba sure mente asies. Onti ase. Me share anti ase. O share anti. Mobo. Mama, what's it there? Mobo. Mama kabie mame. Mobo. What you say? Nasemo ye o. Bedu. Wasemo ya. Time all time was so the brother yade na so. Enu ti no time e ba me sha wonu e ba boa o. Malaria yade ye na ti atese Akoma dani toes. Se won pese bi ba fie wi ya time e ba me sha. No bi malaria yade ba kwa betiti bi e dia ma wato. Honam ya yade obawunu se ni nyina firi ho dia ma. Enu ti keje ba cancer bia wasmenie. Ani bisi immune system no. E ba unu sa mpa yade bi atumi mani padua mu. Keje ba atonsumo na ko kolona ka ba. Dani Mr. PFA have made all those comments happy done. Ubenya biato nembo mesrao. Time Herbal Center for. Woman number near. Sawe yare. Woman number near. Wa. Time Herbal for your woman number months. Friend. So for woman, obeka jaya she. And one woman before be Debbie. It's Time Herbal Center for number. Me body amount. 0244. Papa, my memo. Okay. Why? 0244. Mahome. 417 669. 0244 417 669. Where your Time Herbal Center for number. Wofra, not just a whoop Time Herbal Mixture and a K&J Herbal Capsules. A drone be ato. Afe me ma ATL. Enu dia entoma papa and a one more tongue. Entoma designs and the colors ejinem. Entoma wusia entumom. Afe bo dia tia na ni tie ATL entoma. Onia kone kotobi wo ba die wom ememma die wom wupan bi ma wukunu wapan bi ahye wapan bi ma wo ma na yefe ATL entoma utra
wuntu wusika mu. English ABC English Wax, ATL, Kill Spice, Daviva, Treasure Fabrics, ni na ye ntoma so to ni bia. Na efe, na eche, enti bajodie, wedding engagement, sorry office party Friday wear. Maninye ATL, and na shakri antoma channel, efe, and na Josie Fashion, ato ne buasiye, and what the ATL ntoma no, apam, we the star, more fan to a creation. And to mana efe, ATL, kwana kwajibi. Ekria da wo kakra, mo mu sampa ene ATL. And na Josie Fashion. I educate style. Kefe. Why you fe? ATL so we per customized fabrics. Churches, organizations, associations, anniversary cloth, corporate cloth, uniforms. ATL. Yawa 40 Kwame Nkrumah Avenue Adabraka Enkra GA-105-1217 Freya Nambay Nebetu Yantuma ATL Yajidin Babia 0244 334 406 0244 334 406 0544 268 974 0544 268 974 ATL. Who pay ATL too many be a tour friend. Sa number. Apart from say who pen too many be a tour. Akwa to anasa what dia say. Enfre ATL. Omo number no. Ayata biya takum. Tabia takum bemme why yemra dodo edieni die na se peche we brego udi shemu ana akwa why na kira wasa bema why na kira wasa e wo se gina so se yire nchen na je se wudi simu duza adie ye nika adie yi wo akono adie yi mu ede eno ni tabia takum bema kwaji bi wate na medi wo fa wache wodi eni tabia takum be manu aye takum blakope woba de ni tabia zanike ase wonye be maka no asomo ano e wonye ne nko nkase e wo mu abie white wom e wonye akona enu ti ne ma tabia zanike woba ja proudness ne koto tabia zanike wati bibi abefa ena tabia e ba mesha no de yade bi abeko nunum bi wo de pharmacy ne ye ba shop pharmacy herbal shop tabia takum tabia zenike tabia heba mesha edu penie ene ebodi ni ajeje ho wo benya bi ato ho na mom ne ya frɛ yen 0243 68 61 0243 68 61 tabia heba center for number no 0245 799 206 tabia heba mesha omo number no eye ba Dr. Benye enompe ene nkase mu ene ye expert Mr. Bra wonompe ne wonkase mu ba ene mu abu se frichie sa ye dan Dr. Baba to nompe ene nkase no ama wajibu ahenkan enu nti obi eniwa wobetumi Dr. Ba ukotodwe Quran ebutu so no eyi ana ahono eye Dr. Ba Herbal Center ba achamfo ba wase bomodi anebra waji award afa nompe ene nkase mu ayaresemu na asede stroke gonorrhea edam etwa epilepsy stomach ulcer waya mere be ma wompem kosini animu a sesia no wagemu wodi ene ba Herbal Center ye wo female and male ward ewo ho wo ba ne wase age oto ni age bread hwawa ni age wo di ato ho a doctor for ni a nurse for no apomdi adwuma ye for no wo mu wo abotre wo abadaye ewo ba Herbal Center enu nti bra atonso agogo hospital no enchen wa atonso agogo hospital enchen ewo na be wunu ba Herbal Center
fraction 4 ba sisi a ba center number 0244 083 482 0244 083 482 0272 5000 12 0272 5000 12 Nemom aya 3p garlic mixture 3p garlic mixture edru penny ebibidro papa ya yede garlic ene natural plant juice aye ye chimu an yede gutwam ya fancy jaso eye natural edru ye natural so onua wawunu mu atumi say ye ho adwuma garlic yankasa doctor for kase wo garlic no wo ria ebua enti yede aye bibidro ni de na wawunim sampa eye kama enti wo person immune system no a beast na when you are rough high blood pressure wo ko ficha what yaw wo with high sugar level wo nai wo anxiety titi o se anase acheme why you kese dodo person so ti eye nwdua ya die stroke enti she wa asthma wo dwo so antente wo dwo so a what yaw wo fu aye do twe se no boda se eye stress wo dwo ni 3p garlic mixture fepi work natural p work omo na abafra wonom se wo pe 3p ni bia p work fra wonom 0248 928824 p work natural number ni 3p garlic mixture upe bia tu 0248 928824 and 0201 000021 0201 000021 P-Work natural woman di 3p garlic mixture ban womo enamba no na me be wie kra ma me ba bedwafo bam na chese eye sciatica 21st chronic sciatica otu ase eju wim fa wonemu fa wanentu na akwakosi fom wugina wenye ye wotra se enye ye woje owu anye eye 21st chronic sciatica ye nie a doctor for ni yatete wonom wotri so dukosu na moreso yade bi apart from sciatica no so ha wono bre lab scan massage machine treatment ye bemma wa bibidra no aka no yade ne tse de beko na 21st canteen bo bi a wo pefufuo banku ampesie emo eni ye won kan do me market every do den mo Kumasi show overseas wotra for radio sunyane tachima go so session 21st clinic for number 0540 311 311 0540 311 311 Pastor Julius Mwakwaba meje so ebia Mwakwaba Pastor Julius yahwe ba first no pon kwasi yaya AKC boys mechia akoma mu nsem efo nyina akoma mu nsem fan page a o ma bi o mo osu nyina ya chia wo mu na mechia Pastor Ade Pasaki so or True Vine Assemblies of God Apatrapa ma Faustina ene C boy mama de ana ha adwen pa wa brabom ye se onipa onni eni disuade no question obusa last year se ede na opeso oye oso opeso oye nurse na fe de obi dem na osha oye ne nurse no afa owie obusa na se so obi hu no obusa wo se okacho se me pese me na wotena wote ase sen ase mente ase Akoma FM ene nkola na aba ni nyina no saa mpena twen ne sabi ena ne adwama ne ade bebre na wo a be ma hia nkola no ka bibi che no onim adekodi a nipa no bese wotre wo eno no se wotu di nachi mama masere eba se ya de bia meta ka se Faustina de se wonim 7 months nemu wo ababa wa wo so wo Faustina ehuru ni mu wo te se wono wo fie te se wono no ade na wo beye na saa ma me wo bi ento on se C boy and na ba beda ama se wonya problem there ya say o dwane afimu o dwane afimu o so be take responsibility me ma me na bre woni ne da no be ka kire oh me ma me na busuafu nyinara apa se o mu eyi akola no afimu ebe na no ya fra brante wa brocha ni nuanum nyina apa so mu different say the again ne kan wonya papa nti no woka akola boy na kasa fra brocha no wa confirm say ye mu kemi na no kure ade ya na me di awofo bi ho ya no me ba cho se bi previous say want to obayi
na se osei na okosei obi ade a mbato wo no want to you enti se wasei a anu nkyerɛ sɛ okosei obi ade enti mesra abusuafo no boy ene obi ba akwakoda ama wanyense omunti na omunka omuse omro mehwe akora no ma hwe Faustina her ni sister na hwe maame an wote yi bibia di adanse se hwe efe twaba yi bibia di adanse se omu ya hwemfo anu omu dwi omu bra enti ade na okofa ade so afofo de abeka omu sabi de ombedi de ombehye de nyame ade mo omu bo na emom omu ntimi ade so afofo bi enti na omu kofa maaye adan na boy okofa ade so afofo de abeka omu masre se boy ebushafo ni sister na ye friend no ompeke ye basra mo se mo mpane to mpane no a obi anya boboni bia na emom se mo pese anu edi si ani na mo hwehye mo anu be edi besi ani mo ntimi se obi edehye abayi eda anu ma da no mani ma mene se na ni tuntum keke na obi di shi o anko obi daachi bia kenya nyense we obi daachi me na e ba se ma me pese me blame awofo no chese ena nkura na ba no mo yesma nyense yi ko betimi awo abra obi afa mo so oni sanya na ase atata ene na nim bia keke asesa na fu wai 7 months ene bia kasa be kana fu ebo ni ba wai na fu ema ekura enti obetimi ye sie enti so obo ne ma no so bo be bia o ba ko se no mu ye smart na de o mu se wo fi se wo ko fo bi ba ene na kwakoda ene na ko mame woni ne da wi a nyinse na to nyinse fu ehwe ene nyinse ho kanma abatete ni abahwe ho kano enya kaketo abusia isi so mu gidi so mu nuane ko na emum ni nya onsa ne de ni free sa de wona ya ne abufu sa dadi ya wona ne da ba nyinse de nkwasi asema kwa mba to so do officer wona da na nyinse ro nya ene na wona ne da se bi previous o hu su na o hwegum no o de sa o de fi nye hu sa o de nka hu biem ala ya na ya pese titi ni poma sa obi suma o sa ene no ko da mba to Faustina ba ti o yire o be ma se fa be shem what that when na kwa share them na se woni na dawie o de so wasi mpa ma me di aba be say abasa nyinse ye be hwe ama akola na ba wiase masle boy en na busuafo se boy na se be president wagini a ma me owo no se be wunyini papa owo no wunyini this sister no munyini mu na mu take responsibility na mu twa akola no na Faustina enwo emfa ho mfa ba nyame hye papa Pastor Julius yakote ne nka no grofa mojadro de mekanfo de mawu ana chese watutum de kan wakotobi eye mojadro wuni moja wonnan wonsaye tititi wonum na atwa wontumi ne bia nya bia mimisaw anadwokra woda wontumi na wahunu ena wukọ fiche so wote ya ena wonenam touchline eye grow fine mojadro grow fine mojadro grow fine herbal tonic ne brofo no enu ebi ena wunya siesie ni padua ma redia ye fe ema wunyini brom wunya wode kwa yadwuma grow fine me so kwere kotobi awie Misty Herbal Kwalenak Ashton Brom Smart Obuase Fred Mens Herbal Apidang Pure Leaf Chemical Herbal Shomu esa se grow fine no kofodi wadanse enti se pharmacy biemu o makofa bia bego ukọ atonu ntoba osha na short digital herbal clinic yen ye di grow fine yaba fayen was 0244 596532 0244 596532 Marco Eradi nshira pa miko bokro me ma me miko ja ne kwan Eradi nshira obi a obabeja ye obokro estate na yabo wabaso pa yese obo adwuma Marco wo baboni a woti wo ba bi nka anya wo ba bi say anya andaka nu woti honka na nkasusu pa se hwa ne maame akoma ete ne maame akoma me gina wo nyina meso makoma misi ye Erade ne maame kweni sedia papa wa isitie ani sedia wo siti wo be ko necessary so wo be ko aba no na mo a wo hye ho ye mo be kunye yo mo be kunye wo kodi aba be hye dem wunu wa pepa na no wa free na ni free wo hwe TV enti wa wo be da hunu obi be kasa awofo nhwe ye mayiye na obetumi atena ne ban hu 24/7 onkodi pa abia na akura yi bedi ye okodi pa okọ school nto mu ni oni se okọ school
onim se wo school ofodi pa aba beto bibia ma wadi na bibia nya me yase wo busa ne se ma ko busa ne se ade ne hawo o se bibia ha me ye ntopa ade ma o de ye topa ade ma me na de na ya de ma wo o ma me she uya aduane anu ma yensa ni no di no di na wo busa me se wonya de nya firi mu wonya de enya firi mu aya wo de o se da bi ubua aya wo de wo se ma ko busa wo se oropu ma ko eho no na sa ya me de wo se wo sa ka se oropu no ana wo se cho hwa onim sa wo ya panyini panyini no bi nya bi da na akwala ade hwe wo ru panyini a wo se oni ya wi akot oni ya wi ba mada wadi si na wodi ya no wate wo na ahwe ni ya dia wo ya no wa ye twam ma ko wodi dre na busa ne se oropu wo se ha oropu ni ana asa de fa wa na asa de ba se o se wo pe o se fe na o se wo pe no wo ko di da chi ya da ada no an kan kira wo sister na ogina ho ko mu obi a oropu wo na o sa be ka kira wo se wo pa wo na ewia bo na wo fra wo se sa bra fie aho na wo tie aho na wo nu aduane wo ho aho na wo didie aho na ma ni TVC aho na wo koye dan ni nyina no sa fa kire na ma akọ mikra minim se ba akọ na sa akọye se wo sa akọ bia maka ho juya wo kokuntunu ho age edi ankuwa o ma wo hye wia wo sa ba wo ma me ya ne de abeto mo anim sa akora ne nyimo enu wo se akọfa no wo sa ni se no so ebusuafo se wo butu wo mi ko ware no o wo le na bibia nya me ya se ka sanya antanti na me se eye me ya cha azu ya wa kogu so awo bunturi ho awaji egu ne ho mo se me ba ya die wo kwa adina sa da wo kan ye bi sama akwa da no wa kan cho so okunturi ho aha no won kasa na da no kan ni nyina o se bi ho o mu kunturi ho akonyo nim o so mu a na onu so gire kire ho Wakani ni na kaya na gani na kaya. Gani na kaya. No woka o mi jeto ko bi. Na se wa ko na se no na be. Na se bi okoko kunturu ho aka na ya ba o se ba ko fa che na se modify. Na oko da bi o do okoko kunturu ho ana aka na asa. Ye ni nyans o bi na kunturu ho o bi na wiere to ho no. Na ye. Ya no ho ana dia. Enti na kwai. Me ka ba be se o mo bi sa ho. Condemn. O bi wo ho mienu. Mienu ne dia mo ya mienu. Mienu ne dia o mo ya mienu. So first one no dia no wo ho ma ko first one dia no wo ho amwako wo bisa ni say wonya amwako eja edru hefa se ana o si 1 year 1.5 year ana sababu sa ne say oni wo ntu ja edru say o si ono so oni na tena 2 years o si amwako ntini o si o si amwako no won no eja October 2020 March amwako no March June, July, August, September, March, and the July. Obehu kwasi. Akwasi, yeah. It's akwasi ya. March, April, May, June, July. It's obehu kwasi. Wa mo check wo mo ade no. Oh, enti ya kan say we be ye monyo. We say na sister say de ti ni suru mu ni nyina ne say ode ne ya me virgin. Enu kwa na eku. Na mo ma wa kire ni pabi. Wachiri ni pabi eni pa woni ni se ho eni pa okunturu ho ma no eni pa ndi dan di si boy wachiro ni dan ni mu ho ena woni mu wa mo bia di oba ye wa mo bia di wa bo ba ma bi di wa enti wonu ne ni mu enti ba ma kura wa bo ni di no na busu ya mesra mo omo wura da mo na mu ni hobi omo wura wono ya ti aduane onu de wo pedi na meni ya de aduane ma no osa de semena nyina aka ho na mu nyina hobi mesra mo mo ma ne nya na sede na se bi bi kwa ne mo adwene mfa enti na nyame adom ye di ye ne wo ha no se mo adwene ye mo ntanta di ye ne wo ho ahon kwan wo ho nyame ya adom na osuo ni wi a ne ye de na ba ne ye be ye di ye ne ayaya di a fine aya mo akodi a fine na wo bia agye ne ka aya ni pofoforo so a na ne wono to akọrọ na ade na ode aba na mo se mo gina dendenden ani ha ha ye
ema asotoro mesre wo mo abo mo nyina na maame no wo no mu se ba begina ho abekeka nde me ba nya me ba no eba adere eti na duabo mpa wiase da no omo ntwen no mu hwe ni ye da bi se se me kama se mo begina ho ema ye sa ade no ya za bo mu duana na wo be di aba sa ade si mo arese sa katia nyame nsha papa no analysis awaye ede abraye wie nyame nsha ma bekni ni krum Mr. Bosompe Mr. Eti Fempo ma Mr. Sewani Mr. Diana nyame nsha mo papa ma una no num say na DJ Clinton birthday and DJ Clinton pictures no I'm okay and mama fa and one ka so na be ma unum so onya yi asem kesi aba o say e ka she beka Francis Waja Disidov ni wu enu anahia okafra wa shede mo susa adi wuzi e ka wuzi wo susa ne best dey yenka ma yente to ore the best dey ni yenka susa kafra Francis Waja kafra na DJ Clinton DJ Clinton what DJ Clinton what fan Yeshera, Yefa, okay. Bako, one on the DJ Clinton. DJ Clinton. What do you take Ghana flag? And do I'm for command now. Namo fan to my yes, celebrate you. That was say next year Tony best birthday. Tony the whole Akoma the Tony Basa baby and what fe power we I want to what say kwafu I want to say we no more and then say the security my birthday. Wow. Mr. Anthony. Say that's and I'm Brown, so I Simon Boachi Argentina. Simon Boachi birthday. Only around now. I just see a baby man. Tony best wa wari am Tony best wa wari ana. Any massa. Tony best what you money yeah, no ya melenke. Ya be ma Tony wa fruit preach. And yeah man the birthday wife. Birthday wife. A moment invitation birthday you birthday from. Oh US. We have many invitation the next 2 months here. Money. I want to birthday mama. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. God bless you now. God bless you now. God bless you now. May God bless you now. Tony. Why you condemn interview? Oh, tell you how are you? Big brother. Oh, be okay. I think we're okay now. Yeah. Oh, now we thank God. Yeah. We thank God. Yeah. Today we heard that it's your birthday. Yeah, it is my birthday. To wish you Akoma Sem crew. Sure. And you know we love you so much. Sure, because the great work that you are doing for multimedia. And come on, Media General. Sure. Media General. Oh yeah. Yami adumi oye. And they say yeah, and them order. Nobody come on. Ba enne. Oh, you to my hand. No, there is a me consult
Me guys, on the Spartus new room, you Spartus. Because Yeah, well, buy a deal one fact. Birthday was very good. We a birthday wife. When Tony best, but already Tiawa now. I'm on 4 so because all boy Juma wa hatch a pa. Sure. Who are the food be broken? Yes. But bra, and then any of birthday you expect to say because in football we perceive we are a friend. Sure. On the match na omo bomb pipe be dey e ma wo. Bra, we secret ni say on brasier or draw on sincere no credit my kakra bi na sorry. Well, I think say make us any free send you see titi from young kwada bring the kind of parents the barriers. I'm Brazil and dear fine I'm sure quite so you know. Growing up no and one the demand I'm yadum and the do some persuade we intend them fancy fabrication. O ma me no papa ko am do fa so. Akoma FM. Em say nyame bo chan no beto aso. Na enne no last question from the morning. O hwe adwuma wo mu ya ye Media general. Akoma FM teach wo kuma say no ye adwuma edu we the wa nipa wa Akoma FM. O kan den na chere dom no nyina from ye general manager you are Patrick Subisun Patrick send you one one between catch o mu. Okay, accept the no can be brace so ha me so me dey count say you say Benedict menya dear but Confwa no bet now. I think some penny no move here no or move so more one way or the other. It's from general manager to program director to sales to news editor to accountant to my colleague presenters. And yeah, my menu and move here to say Maa Akos, ne Wangasa Sofo, champion, Pastor Julius. Obia the Odona H, you know, I think say, come to me, Madame Brown, and I can't say, baby, I want a Akoma FM, and there be a castle uni Akoma, and I just only exactly tea, a sapper pepper. It's an 1 year did more, baby, I want sanity, and once you say. Yeah, no. God bless you. And I'm up for I think from a Jumuha first of all, my colleague presented some other radio stations. Sebi Krani Kuma Sebi on crying that day, and the love now has been so amazing. See, you do be a say, none teaching super Akoma Kediam. I think so. No, now this day are possible. Auntie, you do be a say. Last year, with them, mommy can be last year. Party can save you for Sofia say, but this time no anyway. It's me and Masudi because last week the setting record be Obiani. That's right. Yes, setting record be. One who go back. Take away. That's right. I think say about take away. About 40 packs. Wow. Some of beer did you wow. But this year it's me and Koso. But I think say. Oh, okay. Never go Akoma. All right. Never go Akoma. Madam Asipa. It's our number. My number. My momo number Nankasa. Why? Momo number. Okay. Because we already said. It's the number. Oh yeah. Number here. It's number here. Number here 0243 45 18 76 0243 45 18 1876. You didn't have a bunny, Anthony. Who want to be a you're trying the best. What's the banner? You pass so young man. Nyame fasa masamboni kwetri ye fetuntum ye ka sese na esi aka be na so enne ye nua be ma no ote ase odi na woda let's show we ani jienko Tony best eti be da masipa kuma bu nsem crew my idea bro my enemy ye da masi ya bi share on your new age nyame on bless with new age no nyame ensure papa bra Ma, the casting Kawadi. Had you any free? I international power praise chapel. Yeah, just said now was it will be a home Bonnie and 6 parties. More fun number. Yeah, well, in cow. That's bad. Anything. International power praise chapel. Yeah, prophet is the Jeffy down on the knee. And we are what way prophet is the Jeffy.
and of course sa wo nua sa koba ne honhom ana wonam mu how bi a ha wo no entwane nya say ye ka prophets apapai wo di mu tintimai eno ntime se wada emfa wo how entwa ne ho nkwa da biara da kwana prophet incident fi omo eye wonam ni yade te se bia stroke e bia wo pa wo na diabetes impo ye se betwa wo nan wonsa ana edam yi bia te asifie wo busua mu dwene ho amonte ase abusua ne sei ko prophet incident fi ho original bible no kwafo wo bi di asem ato so wo twa tragu so beyie ana se ye de awudi ahyew besrew emfa ba bia enkoburu nua ye ka se Kristo ni na buru nua ko prophet incident fi ho what the original bible no kwafo ebe hwehwem and the amount enu nti wo de hwehwe ya Santase runabout ye wo unity oil enche ho wo kria da bia no wo international power prayer chapel no emergency council 6 a.m. because 2 p.m. hot prayers ankasa any council koso 9 a.m. to 2 p.m. na kwesi ada 19 service 9 a.m. to 12 p.m. and also koso Mr. we are your prophet Incident fi original bible no kwafo ya woda international power praise chapel number ni wo hunhumu namu wo how bi na pesa wo de to prophet enim mo na mo first number ma me 0556 94 9087 0556 94 9087 and 059 1649462 059 1649462 kwandem ma ebrena so okay ene na ya di birthdays ni na say aye ho adwuma ade nyame isra on pa ayi operation system nyame yom kese a branch ni nkofo nyame ya no kyenɛ behwe na list o nyina na abobo na o ma ya de pa oh na meka se minua bema Harrison kwabranketia ema ya analysis oh yeah o share the comments nipa no or share nyame shano pa others wow analysis of the personality entire chi odom sana we are system penifo so the ofru dia papa mi piano pastor Julius Kasai baby what the fire my ho na menam okay na akua kan bi ma enukwe ba ko pe ade a ewo mu eye yawdie ma me eye abusua na ma wo mu defend wo mu nipa no eno de emwaye emwaye kura kire se ma ene wi se ya wo yensen ni pati ene yensen ni pati na se na me abraje din ko ma hwe se wi se ye tie no trust de nyame nko awo by respect and love and everything they move but trust there is only God. It's only because you do we are see bimwa dia wogini die kura mama on never man say sifo dia including wo ba including wo mama no wo papa o yira woni da kete so kura ma wadanfo a was the best friend can you come best friend ama me just say I had to say o chen wo bia because ma sidi nyame sibo wiase ye wo ensem wo otumi ne wo dwanko brebo ka bato ntumi ne wo nyanka enti olonko mu du che nua yes because say ye kodi ewua ye kai ronko ye kai nua de bia me ka say emma wo mko wo mpa say wo ye namfo ma nante ache no menua boni biara emu bia die no ne nua ne nim ba ne nua ye ka say na na fu nim ba ne nua huru da so wo abaya bi to na sebse bi waware awoma na so wo pese wo fese aboshe bi no ko so ya emise na busuafo wo emu ko pen best friend ye only ko school obe kire yin se do wo yegu ama ne ye masa wonimiri nyina ye ne ya ware ya ye ma ye yiri no for problems bi mu a ye nwuru ba bi afie se wonya wo yiri na damfo ebisa no no so be kan kra onim de ko so nyinara enti mame mi peso bi gina waka se enye wonno a enye wonno se enye onu asesei mo baro mujidi da se wo saati bi enim munim enti mo defend no ma hwakra de bia meka kwan wo fa so a woni akora ko bo dwaman wo ma me awo no kwa bi kwa woni sa ni de no sa skills no wonim size nketo size akese nketo ma enkwala nketo bi ye no wo papa wo san obaniti no kwa wontumi nyi sa style enti mesere se yes na ni ti ama kwala no nyi sa na bo so do munyai abusua no mesere wo mo mama omunyum film anya se bi be sisi wo mo nyesa ebi be sisi wo mo
because yen send petine ma akwala yi wa yen kwala bone samankasa abaye obi pe odache wo de wonya nua o hyew wonya wunua wane wote de wonya bi otoma oto ekosisese bibu nsa wa mo asi na wo beto mo de amam yenya wo de bi ma wo bi sa kre wase common no enya de all problem bi school fees na wona wutua wata enya wona woto mpaboa wonto nti die pa na how my sister can be wase aprakecho wo be hwe na ho de niam good dem no ntare a woto ebi okra wata be 2 years na won hye bi da nti die na how sa kwala we say wontumi mra wo asema wo nua mpedate ma nyansa ya de sompo emu na me kan se wo aso dem nyansa is very important. The wisdom ma say ye to nyansa to waja pade fakoto cause be di unsama obetima bobra anyansa na bebo ma de fi unsa nyina won say to me aka hwe sakra hu ne dachi a nko ba bi gina hwe eni onyama akra ekura hwe akra keto samre ma hwe na chi na de bia me kan se samre kra obi pew samre ya wugye wo ya se bi o wonya wun kwa wonya wun asra no obi atimi apod wo chi wo koso do ba for ma so we secondary school and obi mpewo we say university and ko obi mpewo it mesre enkola de fanya nsama bra na feelings ne de feelings no di ekira wa bra bo be say wo di ekira be ka kwam wo di ekira wonya da achi papa in the Sunday fe de ayo wona se na ne nai ba ka se jepim na aye no hwe ne nai se jepim ne nai ba ko ahuru sei because of yin sen wonu se wonyam na aso be forso anyam tima afutuo na wo man kra hwe ye ne awofo hwe ye ne o mo hwe mo mayi de bia na kwata aka ma wo se oba bitimi da to fu crop na ba me da na ba me da obi sai ma nkwa no me smart o won pie o se ko won pie o body bi ti won me be be rot ti bi ho but school time wo ko bo school time wo pie no na koda nti mo hwe mo mayi abatamfo de be kan sema wo kan sem do aba ma me no cheese ai wo you said in back crab oh so ma no de man wo kwase ni wo dwire no cause won susu da ndina obo na ma bi ko woni se we ye second afa second boyfriend onim da se nyama ko na oka ko bi o se case kwa mo 14 years so we na ye first boy se woni ba ko atena twempra 1 year 1.5 years atoro asini no jai the 4 months no 4 months was atoro asi akofa foforo wase ni po wase we wase ni pe ma ni jitu wani na se wase ni ma wie dware bo powder spray na se no de akoda ye rape okay wa jimi said we pen hu wanya no se won nase na aye se jepu na kwaketwa wo bere wa wo bere wa sabe me sister no asakofa ba foforo kwase ampanyini sa na boa no sa ma kofa foforo wo dwan na bia me kan mana asem na sa na aba sabe ya wanyi no ya wanyi wanyi oba foforo asere pa mo no so apene nko se foforo pene ka dene ni so so ka to akwanyi mo bi me na ne enso ne wase onyi mo bi a onye ye no bi foforo wanyi bi na wa ti donchi a wodache na wo se no aya go bless about complex what Dr. God bless the papa metin so na sorry sa doctor wey we dey fankuda ko diabetes ko ni no basama Dr. God bless me say so we do yade ko Dr. God bless wo no one sama we nya yaresa akosia me Dr. God bless chi he ya we dey oba na beka wo ka wo boy me tua wo kare dia ma me ka me kire wo yade bia me ma wo yade ba kora wo pedi odo ma edam pe eneni asema kasa Dr. God bless onsa edampe yade kaye bia da wo ko Dr. God bless akachia wo be sa dia ma o enko ba bia o ya kwaji usika ani ya nom ya baji adi black God bless na ya hwa Dr. God bless e wa Akoma FM ya building ya chi asquire ya Presbyterian Church no eneni ni di hwa mu kan e ba bia na ya insurance dan no na nkran dia wo kwa wadansoma ye ni meso wo pe Dr. God bless no me wu kura ma no asa wo yade wa ma wo a na friend number yi apart from no e friend Dr. God bless ne yade no ho ayaresa na wo kope doctor me bo ma fo kwai friend me no pe 0243 641 860 0243 641 860 ana 0277 744 434 0277 744 434 ubenya Dr. God bless na Dani Eba and Trading Center de ye Dani
now the herbal trading center not one so na wie mu die ne de dani herbal mixture aba dani herbal mixture edronidi no na ebia malaria yade yi ebeko fever numbi typhoid numbi jaundice numbi wonam ya anasa wo sori a wonam ya wo mre mesro eye dani herbal mixture no numbi ebeko me na meso dani tone herbal mixture ne de wudi moja wanumu ato untumi ne di waba wuko fichikro num no wa hawo nko a wonunum no akwaye ne ba ye nyina da wunya no yie wadro ni dani tone herbal mixture afei dani natural herbal capsules oba wusu kunu mo ne homode anamontuo bed watu to dani natural herbal capsules ne bi package ne kama mfade fa ho fa kwaya gift efa ma wukuru no nani ji abaji ni se obesi anum aduro na mana ye wakono no wa wo behunu dani natural herbal capsules ememedro womonomu a womugye womonaso ena dani herbal ointment we ye adwuma ya no abre wo befia wa ye boho wo bisa ho sa de a metumi asori ni ye de bi miamia wo a twitwu a na jesa wonso won wato na dani prostate o capsules ne de prostrate wo jonso a wote ya jonso ntenten eno so aduro no wo pay for the oma abofra no fo woni mrofie nkura ntumi numbi mu a mo pesa mokọ dani herbal trading center kwaji wo mu nro ni bie meso mo na mo first number 0244 344 651 0244 344 651 0244 344 651 Dani Eba and Trading Center yawa Ashtown Rome yani Dani Farmer ena Ebofi Pam Zets Natural Mineral Water Bibini Black Man Company Limited ensuye Fran amnadonko donko bimu eye kroje yasone so na FDA fwaja tu wo program no fa Zets Natural Mineral Water fa serve wa hoho no se wo pebie tu a frɛ Obibini Black Man ewo 0244 620 294 0244 620 294 Savior Foods Dr. Savior edru aduane wo mu aduane ya edru wo mu diabetes beko ulcer beko bema wo bema nyina so ebeko wo minimu a okasa kakra na awe ebeko ni nyina no ma wonsaka Savior Foods no ebi Dr. Savior ne number ni friend no I was 0577 201 495 0577 201 495 Alaska Star Enterprise Beji original wallpapers papa and Ken Suyoda Afebo the Tia Netia Mrs. Anoche Plaza Alaska Yaben Prudential Plaza for 055 411 4878 055 411 4878 Bente Connect Ventures Whoop laptops Tia rubber and home use papa bit say dual core laptops core i3 laptops quad core laptop ubenye bi ye fix laptops dia eni no abobono ye besa hihye ne kama e de amount enu ti nkoto laptop obia enche na abo aguani na asai Bente Connect Ventures ye wadum pizza ye ben Asempa Pharmacy frɛ Bentech for mo amope laptop and amon frɛ 0540 368362 0240 368362 na ubetu kwa dia Jalite Travel Consult yabi uko UK USA Tech Dubai na Canada ni USA ni Europe ni Ukraine dia ube so okosua dia wo ho yabe ma Schengen visa ube Canada working permit visa eno ya de pema Jalite Travel Consult yen bra na ayi wutimu se yabe ko export to Dubai October na fe Christmas so Dubai ni Egypt tour no na just say yakwa ye celebrities no yakwa hwehwehwe tourist attractions no yakwa eno nti Jalite Travel Consult yen ye wo atonso saso attention for 0542 961579 0542 961579 etwe waba yeba kwa mbaso 21st clinic is mami to wase se mami ntimi so ho so a wo ba ma na tena aduwa kakra mami mesra mo enti se mami ta mo so a na ko aba eno mepe na mi tumi mi sa me questions yi ti se mami be ha enti
na wo ne o maami ene wo busia neti efie wa na wo de wine neti e But show me my sister. But maami ne tifie na bonte. O maami tifie bonte. But wo no sister neti fie ni. Na enti breban ena ya na see boy wo fa ede wo ko hyede mo no wo ne woda breban chebe But show anapa ne enwe. Anapa ebe me see enyeoma no. Na ebi ana no so si na enwe so ebu anu so a o se ebi a okofa ade oso ntimi nkoja eso hefa okof me bra ne dan ne oso ho no e wo hefa soro atonso soro na ya soro na edan ne wo soro no atonso no ma atonso so ho no ma okofa ade o ntimi ebi ame nkoja no ti ekwa mokwa me ba tonto mokwa ade na esi me ye bro ba je ekwa se minya tra mega we so first mensre nti wonsre yenya ba ha ni braba enti mukwa wa na ade na esi no na pese mi hunu ni ba je ekwa na onye mada ekwa na onu wada ba to ofose wo na se wo na uje mi ma no ba je ofose wa force wo pressa na ni wada ba je mienu afoso premier no ba je enti afoso wo sa premier no no da ye no wani anye ho no anye bi awan na wo bo na mane sakwasi si boy afoso me eni mada ba je mambo bi amani adenti wa mo bi amani Akoma FM first me bi so adai na wa afoso be ma afoso 17 years we defile wose wani anye ho adan wa mo o ma meti adu wo no sister ne dage adan wa mo obi amane ozi Akoma FM ma bi wudi enti wa mo obi amane first me try you know Akoma FM na emu ya she aye din enti wa no adan wa mo obi amane so of se wa ba je ne bia ya tsa ya ode ba bia na ya ode na si boy kwesi ni woda ye nyina wo nya atenka ni bi swasam atenka when feeling wo read yemu se be ma na woda anya wode na pese ni oh wo share wa mo awo kasa o wo share si boy any boy na aka wo di nkomo kasa enti ya no nya te se de ofere na me amini mama wonye esi afrope mama ehunu se wadi enti no ofere enti mama nte se wo pese o mama so na pese o betia me pacho me mani mpie me ho nkomo dan eni kasa yem ti ami bi sa osan se wo se wo repeat o repeat wa ana for say one kan kire wo bia enti no one kan kire wo bia Akoma FM kaka me share mu de adenti na ubo na me so say bia me ka de obechi ade na bebechi ade na bebechi first yedi komo ade na bebechi ade na wusro wan na yenu na wusro wan Akoma FM first miso na miso mi sister e say bia me ka de bia ambe okay na oba o sister ta abro ambe o nema Akoma FM na be na bia repeat na kwa ka kire o sister na wusro se we de nyaw na wuja ho ma no en oye be ma ne mu ode nche nti o kwai bebra obetumi ama waye week ya obefo so ene wada me pacho wo mama ne usro sister fine ena me enu no a o repeat no da ye no emu na di fa nyinze no me wa sho Akoma FM February no oba ye oba di be 1 week o se
be 5 days no sa koy ni no buy no sa e koy no e bi be 1 month ho no sa buy no so wan che e so ka se o be pe no master no adwuma bi se o me to no ye na o sa koy then the okonde man dantino e bi be wa tu no sa buy no buy ya o be che hansa no oko nti bi obeche yemu no no banyem ye no February no buy okay woni si boy akwasi atena enfie sen woni ne twempera enfie sen January ayimai 2021 na e share ase 2021 mo share 2021 bachon ebe Mr. Penny bi ye no sister Penny o wi na me fie wo Akoma FM. Eti for eya semo ye mai ye o eya Akoma 87.9 FM Akoma mu sem dwumadi no eso anu aso eguso awuti minni meba first ene edi komo first no pon bebe bia konni na woni na Akoma FM. aso we no yo ka bia wo ti uya wo beti no Dimiti bibi then this is so we see 2021 ya na only boy ni twempo one can of cry sister you say ne baba so I'm telling you say we you no cry adamo mo ba ase ya on me ka kire because adamo ba ye na here can one can just say 2021 ya mu na woni na twempo mama say no ka no mama kasa gu wo de obetumi akasa gu me pa sure there be me kai bibia enti so ka chem say 2021 ya e na wona na twempro na kwasi si boy ni na busu ambetena no omutimi keka won mu nsem yi first wunyi nse no e baba wo so ma ka che wa na boy e baba wo so wo hre no kwasi wo mre bio won nam enti fa no kre ni sie mama wo so anya na kasagu mama peja tena kasagu me pa sure me sinke ya so wo kasa abuso no kura fdo because matrache na da me kwa kache nso ba mo wo kache nso matra 2 good years 2 years was it 2021 firstly mama ni mwe woni kwasisi boy etra ye no enfie sai na adie san ni san ba asana nyi enye de ma nyi san ba ye na make you enye da wo no koda ye twatwo nyi san ba ye na make you when ton vita de bomodia neto bi nema wo ma no any breakfast no makura smart na wono ye active e wo school pa omo very very intelligent enkura ni nyini brom eno nti omo na mo ye ti o ton vita babies no wono na ekro ni nua ni nua wo do ya so agum no enya sam ketu akra wo pendudo mo a wo de ya feyen e wo 0540 12 8001 0540 128001 fa na go so driving driver kakabu kwan so yempe wo betimi driving no obokeles no be say na kwa driving school when just an driving no and so any baako global driving academy o mame o papa ukunu unua ba udu bibi kosia driving na enye global driving academy there was one year e wo kwan so de ni so wo ye ne nyina no ye ba kire atonso S-line ye build no ye cream and wine sani ya paint no tutumika bra babia ye wa chekere for wonum kire driving e ma wo ti ase ankasa wo si kwan so a wonim ne wo ya fayen e was 0554 646868 0554 646868 mi yiri makoma ko sei sebe ya ubetumi atini ye na wafre wonom mama mra me fa ben ye nu bi na me ne doctor me twetwe went me enyina so ye be fa be ko be me nu bi na fe ya ne doctor to ya koma twetwe ne so hello we did be there free Hello, Maa Akos.
Yeah, how? Nti me di so na nti me braso. Aka Dr. Brenna nti boni taw na menko. O braso, nti afromate. Na dem be me kan ni se. Akola na se no di ada won. Ayo content ni. Ada me tan na ko awo ko nyan kala adam ti awo ko ni. Di ani content. Ni ma mi ọmọ mo de hwe akola no. Yame ensha papa 19 me da se. Yeah, na me yefiso. Hello, we didn't baby afefe. Oba ko je. Mi ra yankwe. We do so. Aja for government babu hawi. Bambor te why. Kunya baku. Ya, ene ye be se ngora na ye na awu. Islepi e be se ngora ni pia ye no mo chiro. Wow. Akola ko bi ba. Na awu fo no ye be kanu e ka e be ji. E ka e be ji. Ene akola 50 years. E ku mu bi. As me bro fe what the me fa I say ka ko do ku ga fa no a. Me dimi. Ko do ka je. E de ngora na ye so mu yi. Why? Oba ko so brought my crowd. Papa, Nyami Strong, example. Nyami Strong. Hello? Maa Akos, Papa Diayi. Nini abema Papa Diayi. Asukwe, and some people. Ebam. Already a brother call. You have money to show Baba ni being quiet. And she and Tim was in the cool for already another. Maa Akos, in charge of the issues of the men and something they do for you. Then I want to back with you. I was there. Okay, I tell about it. And the mamma said, "You're the Facebook run. You was mamma said, because my farm said, let me see the glass of market you. Maybe I mentioned if you have been 24 so they are banana you and the other one. We have one for your bad. Can it give me? Wow, 1 year. I should be able. That's your better way. What them can be? We are going to tell Papa. Who wants to attack when you get this apple flower? Àwọn tí mẹ́sẹ̀ ẹ̀nẹ́ kẹ̀kẹ́ ṣe ń dínà dé náà mẹ́sẹ̀ ọmọ iṣẹ́ bíi bí fìrì ni abẹ́ẹ̀mà ni oye yóò ṣùgbọ́n ẹ̀gẹ̀ tí ọ̀tọ̀ ṣe o kí mẹ́ mẹ́sẹ̀ nínú abẹ́ẹ̀mà náà wáyé ìwé àwọn mẹ́gẹ̀ ọ̀sà fọ́fọ́ ọ̀tún ìmọ̀ àmì ẹ̀gbọ́n tó ti sẹ̀ ọ̀gá pẹ́yìn jẹ̀fọ́ nígbà sí pì. Nyame Isha Nyame Isha pa hello. Hello. Hello, Maa Akos. Yeah, Mira, yankwe. Good afternoon. Good afternoon. Mpacho, Joe and fire ministry, Katina, the TFN, and the Jordan. Yo, Joe, yanko. Now, and then Macha, and the cases. They are coming to my country. I have boy no mammy, men a boot upon. So, can you do that? So, you go back, what I had there. What you did, you know, you be sending them and say, you know, and you're no one. So, move on them a number, and to Mumma traffic. The deal they come to my Anamaya. So, nothing way up. Nyame Isha. Hello, catch it when I catch up with anybody at Fefe. Fefe, Mampong, Ashon, Yo, yankwe. You're there. Grandma, it's again what for and I'm just going to be so we made you one. Yeah, but that's what you're calling about. This level bullshit. I will put Nyame onsha papa yankwa na chese yankwa je ya pomodin hu komo kakra yankwa twetwe na wawu nim eye ba ndompomu na ba wo de wo ka ko pisa ho me ni besi eno kura timi sa oyare eno kura timi sa eno me ko todwe ni kafe ni nyina kura timi eti eye me defense ya ja no you okay eti yakọ ba herbal center yeah ene ya papa na akasa wa achemfo onu a akasa doctor onu akasa onu a enkasa doctor eno pemu doctor dia akọ